Ia nisi fo o fatunga ma pese besenga hai a matai ma mua a winai le tatou purukalabe i le riva ngau le fiafi. Le ali ie le atu wai. Io a o le leina fai ua o le pese le na mua hantu fa mai awa o lo malo wa fatu ina mai. Ia se so mai ai ma le pese wa mazania i o le Tautai A'e. Fai valo tatou tudo. E le dai fiafi na waiva menu tau te nele tu la fa tau fa wa fo i le Blue Wave TV par program o le Tautai A'e. Ia awa oe Samoa le atu pele le loto pele le nganga i pele le mafai. O te mi o malava ia pe o po pese masa afinga fatu pese e moe miti ya Samoa. O lona lanu lau ava ia maona lau fanua e oe lafu le mu o na vaitafe tu loto
o le samia I ila pe asulungia le masina oka o punei ua lawilo ai le whamatalaina e le ngangana o Samoa ai o le fesili ai tu le loto pe o toe tu maunei sa afiafinga le lei manei langona ma upu matala mana nei ai whamatala inai si o tātu putunu ia o lo moni lava ma taunu u awa ilona lava ia si o manga ma le whamatalaina o le natura o Samoa o lo tu maulo na mātango fie ai o winga o tangata ma mea o lo tutupu ai ma le tele o whaafitauli ia e salui mai le soifua ma le ola I lea taimi ma lea taimi o le whaatalofa ma le whaamalo ia e a wheantu ia ai ia o mauta fo'i malawa ia po fia fo'i se vaenga o le nei ke lope o lo e maua mai ai ia le tātou porkalame ia malo fai o le whaiva Tautai A'e o le tāua I o lea whaamadalanga po le fo'i whaupunga e maua mai ia I whaiva o le atunu o e mai se a whaiva o le tai ina ua e mai fo'i se whaatama soali inga ia o lo o malu le whare tāpua ia nei to I ina o lo firifiri matofi ma firifiri afa ia awa fo'i le whaatali inga o le whaiva ia a fe mai loa la ma e mai whanua ia ona whabele o to ina Tautai A'e ia o se wha ilo wa saonga le mu mea uma mapu mai ai whalamatu ioi a fifio mai a matala mai o a whapena se ragondo le rivanga o le fiafi o le tau au na asiata ia se e mai peo mangalu o le ea wa levana e tali fo I le amatanga o le riva yaso ia ai po le hafo se ai o le tai pe yo upu ai masania o afo ini le lei o ani vovonga o afo ini mata upu whaawau o mata upu fou o mata upu whaate ia mani mata upu turi te tau ia e lofa lao le tua e le whaititia whaila tūn mata whanga ioi e tu mati la lo na lofa te le ngese lo de to sa ai o le lofa ie lofa muti vale mo o ma te lo taimi tatou te sa pasui ai mea tatou te whaia o le te lo taimi tatou te sese o le vai ngā ia o manatu o le tangata o le ita ia mea whapena o le soifuanga o nisi o whaafitauri la iki o nisi o whaafitauri te tele ai whaafitai le lofa o le tua e le taui masui awa ayanga se atua e se le taui masui pei o oe maa upe ataita ta te mana o e wha o olo kai lesi kangaka fe ai ronga o koe ko kele ngisi o le lalolangi o soifua e tua i foi ai lono to tele nisi pe anga wha pe o le soifua nganga e ika whakauhulo ana o se atua la e ngā ioi mai foi wha pe so le ke ro o le kele aku ia kulo wa ia manu vai fama manu fetolofi manu vai rua I ore sam e tele atu nei lo tangata pe anga se akua e tau I masui ai ona o le atua le lei o le atua ia e o le malosi umalava ai o le ongo sa ia ma fa pali me lalia pa wale o le vaenga na tele I ave e seina mai a oe ma na tele ave e seina le tatou filifilinga free agency au Joyce foi lele ke fili ai filinga ke sa loko e le fosia ka ko ayo e le fosia tatou e le tua na mai ai ati oe ma ulau o filinga ma le tua mana onga le na mana o ia le tama le anga le o Lucifero mana o foi lele vatu ia le power le pule ia o le ave vesi nei me o pule ele nga Samoa o ko fiu iska mai vesi a Samoa de vesi mai Amerika vesi mai sia ku u ke lo lolang le meale le metonu ale na mana o ia satani vatu ia te ia le pule ma le mana e alu
fosi fa malo si me kanga kanga se fe be anga ave ia ile vangoa ia ki ia fe be anga o sa tani le na ave ia ile vanoa polu si fe ai rongo o ko fongo fo ai rongo vo mo wangi au maka wa lu ma ta to fa fanonga ta malo ai na fili ele tua poto lo nalo le kama pele le Yesu ke riso mai sa we ma nga ia yo lau por kalame sa we ke adu fa ki nga inga we sasa ma fe kong io ele se ka dia inga o fenga kala nga ke le fa nga o mai se hotel le ke le fa nga o mai se fare fonga fare se fulu po se fare fonga fare se lo se fulu ai ole sa ole mo walalo yo le wala ke adu ai te oti mata nga fo ai inga ia awange I fosia fua nga o faia I lo fatusa awange I fosia se si se mea la foi le la yo na tau le mau ma tutu atu la foi yo to au tafa ole fina ngalo ayo le tu I lo tali tonu ngai le se me fosia a fai ele I sau Yesu e fosi kako ai na mai le filifilinga sa o loto e filifili ai I tu atu le na filifilinga o lo ta oto mai ai le kaui mo o ma a le lei o la fava a le lei ia ngai ka ukus pa ia io se oli ma le o la fava ia pole o a uma ko inga fa liu le fa liu e au kelisiango o le ala le winga le na fa ya dula te tala ta te fa ma lo sia ia e le tatou na fosia tatou e le tai limaina o e ma pero ka ingor ka mai kiki pe fosi fai al fili ngata ai te sila fia a e fili le e kau le ola a fili le anga tau le malaya ya ai ole fa malosi mo tatou o le kau ai a matanga o le nei tausanga ia ave I le atua e kaukaia rova ave I le ali ina te whaatapa saina rova o toi alula o toi whaitau le tusi ina ua whaatonuina e le atua ia si koi inga makou sakpaikia ingo ianoa inga o whakonguinga e le atua ia ko inga lea sawa iongoa e whau le wa na ave mai le atua ia le fua o le laukele o le umi ave iai mamea o le a ave kokongo o le waa o mea manga ave na matua ave mai le atua le whaatonunga e muli ka iai ngoa ai e ke whiu e su I le tusipa ia. Pe nga whaafewhea o nga pe nga whaakongu e le atua noa e whaise foe uli o le waa. Walanga o mea uma ku pita o le umi o le laukele o mea uma le whaunga koe whaikarukala. Na tu ngutu uma ia e le atua le measurements mo mea uma ai manga kua mai oi. O le waa e whai ai kala o le waa e le heiso nga uli e le heiso nga la. E le whaakusa la e whaakusa ai e kuspa ia. E pei o le oka e whaakusa e kangaka. Mai e pei o le ota po o le pau e ka whea e rungo o le sami longo winga. E whaalele le se waa e le heiso nga foe uli. Po o songa la po o songa ave fo. Ai ke whiu e su e le kuspa ia nga. E te whiu e su e ai e pau wa leo le vaenga e le i whaakongua e le akua. Ia ngoa. E kango e whapipi i kokongo le waa. E whaise foe uli, pe whaise kapasa, o se la, o se kila, o a umanga mea e mawhai o ngā fōlau wai waa. Ai manga kua mai o le waa ari kaimi ngai o le mea piko siri hanga ngā whakaua o le uli o le waa. Le anga a le isa ngā mea o le waa ai anu e le iropo o whearu i e le son kapasa e le kausika unga le li. Ai e le mafua anga.
o le mafua anga ngā lainga le whaia ma whaatunui nei le tua noa e ka ngoi whaise foe udi e whaapero ngā la poa o longa la umi e le ai ma se ngā mea mafua i sea le anga ngā sila fia e le tua paua lau mea ngoa e whai ngā ore whaua le waa ka penga mea ume ko kapungi a ore wholaunga whaikalia ia ma kapasa ia ore wholaunga ore manga onga o le akua pauare me whai oe ngoa aru kongo ore waa whau mea ia ngo whea kuai punga i kongo ave kongo ma mangu ka i pēlua ia waku wai ma mea uma ave ume kongo kapungi roa a le whaalongo isi ma le usi ka i whaikalia lako a o le kapasa inga ma le foe ulinga o le waa e le se mea ngā oe ngoa o le mea ngā o le mea le atua o le tūlanga fo ile nao ni tausanga la ngole ngoa le por kalame o le Tautai A'e nga e mai o ka ko faiva le la kausanga a nga i le ngai kausanga ma fua isea e le o nga o so malosi o nga e le o so poko e le o so tatou tamau a hinga po o se isi lava mea ai ona o le alofa tu noa o le atua le foi la ko sa ungi ka ko va a fo e o ko sa ungi lo ko si i le kai pa wa la me fai mala me fai ka penga lo va wa uma me mo bia mo di wila wala ngai ngo afa makangia vai po lavangi vai po lavar kau mafa wai kai me so wai ke le fa mo sei ai ko fa mo le me ai le ngai ka penga nga fa le nga ro ke fa ya kuai ai o le kapasa inga ma le kauka inga ia kau i mangu ma kau le ngu nga fola inga po fe lava e umar ngai kausanga e fa mo i ai lo va folau le mafua anga nga ya le nga fa mai la fio nga le tua submit your plans to the Lord ia tu uina tu mea umai te mana o iai i le akua pe ave uma i le akua au por kalame me va a or fa ko un or por kalame ele se mea oi ele se mea o le mea le na le tua ya oh manga ia singa fa malos fa tai o le ula a mai se utina te ula ile nei so por kalame hioi e ngofo asiro makua manga kanga pepa ya ai vange me fa pe wi se kupi ai vange mai fa mai ya e la ula le a ke roi kau fa kau me lo makua langa ula ya isa o va e se voi fa ngole mai ngosi ya ula ya fa te le mam af kai mo le ula le la wo vai ku wa kele ka ngaka ia wo pe e fordinga mai aisi mai la ula no winga a e mana o le ula e fa tautui ya fa malosi malo le soi fo manuia ma le lange mama soi fo la le lei ya o mai sa valinga ile ne yaso ma le vai yaso wa to i tua polima ya wa ta fo i tua fo to i la yo puava fa tu to la yo puava ya wa fo ile na vai yaso wo to na yatu o dei la ko fa sa o mai le lo makua dinga fa ile ulos ko ngoma pesua pe la mi kai la le si me fa ile ya manda ya e to fa ini si ula feo lolo ho ile fa tele ya le na fa tai wa te ai tua le la fo weekend o a fo ini futia mani le lei ya fai mo tatou la e sa vadi ai fo ile dei va yaso o le fa talo fa le na feo yo le tala le lei ma lo fai yo le faiva tai le la ngai no le upo le tua ya o va ia tu ngai Samoa wa au mai lunga fa pete ita ele a mai fa mata upule meole fo ile le fa pe wele ingiro ku musalemi wa ka wa ku Samoa ya e umata to wo ise taimi man to fo ne tato media watch ya si taimi tape na mai fo ile tama ita ya hana ya si taimi fo join mai ia sunga le atawa pe manga ia le mai yo vanga le mo fa so a lo wingo la tala ono lo te fa so mo fa malo wan tu feo yo le tala le ya o ko vai ku ngwa ve vesi mai fo i marko akele
Iyo e whamai e kukusa fo i ka kua kua e kau ke kapua i mare au musalemi la tō. Ia, ka i... Ia, ka ilo iai, ta ilo iai. Ia, whai mai sou manatu tā pena mai sou whina ngalo. E tu sai, ole nā fo i vahenga. Whai mai sou manatu le lei e sā le whau. O va ai a kua i lunga le tātou screen e mā nai o lo whina ngalo e te tauna utango e whai tau atu. Ia o se mea maanga ia fo i nga ai ki roa isi whina ngalo. So le, ka ke fia whai kaunga ai whai ua e ngari e aro duare maanga ia ai whai ua e ngawa ori ori. E sa o irisi ro makua. Sa mai se e whea kui e mai le mafukanga le ngai ruangi. E sa ro makua luru fa mai. O le mafukanga le ngo o la ko fia fia. Ai o fo i mai wo ori ori. Ia, le ale winga o tala. Ai ai sau ko meni mana ia. Fai whata mali ima. Iang o ki kula ia lea. Ia, peilar ko mengi ai. Ma fo e Eric. Whakai ka inga. Vai, great mea uma. I le alofa o le tua. Ma Joe Wellingtone o lo holiday. Oi! Asa ori. O ngai for kou. Oscar pe koe whaasa uma. Asa o ngai kou wa. Le somaro lo wini kongi. What's that? Anniversary? Ia. Pesa o ia. Ia e pie whaakau le kele mo mākou. Ai whatalo fatu, mo folo fatu. Ia lo fatele atu se o to finea o tila antonu mai pea. Ia po le fionga ia tilo mai. Ia le mafuta mai maritautonga i nai mangili. Ia mahalo lava le ono sai mahalo le whaatoa. Ke le anga i kau pousa i o ke wakure eva mai foi. Ia te neosia mai o i Long Beach, California. Ia mahalo le ono sai. Mahalo le whaatoa. Ia ele nei foi tausanga ma ona whaiva. Whaatalo whaatu foi na iau tō whawhine ia. Kālingi. Ia masiana tautonga. Sapani si ona to olua talo fai malo usita ile iyo besa foi la pelinda mautou mati ya se umanu sia ngingi fa talo fatu ya fa mai se foi le nga ngau le tu ya wa mau fo ile nei vai ya sola mtanga ya wa maliupe wa tu fo ile malo ele tina o se tasi fo yo to fine ya to ya ana ya Fredrickson. Ya po ana Bentley tai miele ia ya fai poipole tamaita ya siona tua ala ya me se fo ia le tofine ya lina nei le maliu nei au gilan ya fa me se le nga le tua onai peke supporters si o le tatou por kalame Tautai A'e ya me se fo i pe fai malangatu ya America ya a ole ua wala au le tua si o latina matua ya wa matua fo ile soifua. Ya o si o rotina malo le tausi matua malo foi ya le lo fai matua fa me se le nga le tua stai foi fei loai pe a malanga mai ya ma auto o mai lungo le tatou proklame fa malo atu le ono sai malo fa toto Maria yo le o vai ku le vesi nga misa mel McDonald's a mai so o peno fetu e isi mata upu o sia maka upu ya mo paua fo yo me bokura i mai ai pe dai wo vai tunga e pe o se mata upu e tau wauna avcc e o le ala le wo manatu ai e tau afetu se faʻasoa e fa no fo fi mali ai ia awai fo inge ke le inge manga kulanga langa ia matau ai foi le pua malafo ioi na paua la utala fai atu me fa pene e po ole a fo i lo sa o se mea ai e faʻasoa a va loa ma fia ile mele ta ole o faʻasoa a va o inga loa e fa le kongu ai ioi ona le sa o ai lo le o ele pe pe o se tala wile lo e kong sao o lo u fai tau watunga ina ua toi au mai manino o le mata upulea ele i amata le McDonald's o le mata upuna amata mai o le fale inga o pinati wata ua nei fale inga
na mata mai o i le fale ai ngō pinanti ai whai umai whati te leina ma lea ngai fua ma mea tō tino si McDonald's ia ma tūlanga whapena. Ia uko wawa ia kungai whainga o kaku i misi ele wari ia ma tūlanga. Ona wau wawa ia tu ia ua tau whai te le ai manatu malangona ia. Wa kaukua ia i fo ileo maa kou ia kui fafo. Ia e o kou ngai kongo Samoa. Fa pe fo ma ko so on ka faia o ko pe o so on ka faia wa vai o isu ka o kai ai ina ua o tau so su e tu mata upulia e atangia mai na mata mai a pinati ona wa lu tu fu le sitamba o tango fu ile mele te tau na tango fu ia yona lima ioi wala tu fu lote fu le mafua anga fai mai e kuale e fasa ngai ka ko kanga le ka ko ngai ka fare ko ma vo ai sa o le mongi o la ko fasa nga vai la le e kango fu le mafuanga io wala tu fu o le sitama ia tango fu ia tu lo wa ile to lu o le sitama ai le se mea ka o le merga le lai o ngale mafua mai ai ia ona fa pelo si vai ngale pie malangatu ia no ese lole la tau ma o ia pinga ki kom fe avoid le fi naunga ma tau nga up ia pe tai wo le McDonald's ia le follow ko ia le ile ma lu roma au mai si kanga kai ko kele ia a fa ngofie le wo follow ke au locals ele eu tele fa ia tu o wana eu tau fo le pua ma lafo la tala le tanga tu fafo ai te tau fo ento si la to ata to wi to no langa ole more kelo so me nga malo vale nei to no tatu wotunu tamai ti e fefo iso ro tau langa a fai ma fai nga o nga o i lu more mo nga la manga o i makale pe fale o ai nga ile popole ni camera o tamai ti fo ina ele tai popole pe kango se ilau ako pe kango e kulo wa ile papa kua ioi po kua le piko ile ka kango ia i vatu le ngana mar fa fonga mai Samoa ile kai ile popo ile popo le ia a foi langa le pe sire ai sai ka ko pe o fulu o anga ia mo le over o anga ia mo le tangata lai under the influence ele popoi ele kwa pa i kango de kau au alai lo alai kur ko lu ke nge fa finge la lava o fila na lai lo na ma fa pe o yo ta mo le ata o lana territory o lana pito nu ule la o yo ka miki kaulanga wa uma nei mau le na ele la se me ala alai fu e faila ngi fa avasi vasinga ngi ka ngaka ka fa fa la do ma ya o to feta ngofi solo matalote tino o te to o ruo tanga ta ai to te mana na o nu ele ni me fa yetu ole na ole fautuanga la ma le tu ala lo vatu le prokalami le o vai lu fa manino mai na itanga te la o vai lima wa ole leo file fa unga leo fa tail respond leo le te vai tu lisi video na i ya wa kau fa fe ma me uma fa pena fa te le malo wala ngai just around the corner ngai le main office leo ioi ya ole winga la ole tala ya o tatou fu ile ta fa fa o Samoa o le fautuanga ia e alu pitolua sa o pili o maka upu ya kau ke le vai piko kasi kau ke vai piko fa o le winga la le fa matalanga o tou ia i Samoa o le fautuanga mua aua ai se me ke manga o ai e o vaku sa o fautuanga runga poka ai se me te mana o ai po se tupe po se me ai po o le alava o le isa o me ai o ele ke fero wa ile walu le aso e peko wa o makua nga mulalo o fule te fero wa iso loi ele isa o kupe ai ke fia na e ai si sa o fai sa o kanga malangaku fai sa o tangata fa mole walu le aso ka fero wa ile si me ai se fa mole mariero le ke va ku peko ke o mai fafo ba wasinga ia vale mek ile pinga ki yang ale korukala fakala di makala va ai ele se me la ai alwa tu ai loa
e te ia le wa tami ma oso au fika fa vevesi le mea o fo kuanga nga mo ka ko ia e tatou la locos ka ke vai ko e kele mai kenge me e korkora o fu mai eso o ko sir silatu e tele mai te tamai tai a le au te whaarong longo atu le tau sa ua mai o tala ie ko mai lunga i videos e tau sa ua male upu fo ilele o le faʻasoa ava au ke whaalongo aku isi leo le whaalongo fa mai langa fo i o le koke o nganga so whoever lai fai e le tala lea ia o le mea la le lenga fa koe la ukala le makanga po o le alo sa o ai a fai ke onga e le aila e makua fi ue kaua o le faʻasoa lana na mo tatou e locos fa mole ia se o ko ki fa penga ele se kan kai malanga ko ese o ko a o mana o se meli ro pe kile sa ku pe va ku pe fa isa o ye fautuanga mo tatou le malanga i Samoa o le fautuanga le ia o fo tatou te so ona vave ku ala lo le fa yak au fo ine i avealo tatou malanga tu ia tunu i fafo ma mea la tatou va ai mawala loa ia mo tatou va ai masei mo tatou va ai masai mo tatou tu lo lau tilo fo ile le pito te va ai o le upo to ia te upo to fa ina elo lau tilo ina i tatou tangata le Samoa ele menga manga ia ka ko e la ku ko ngua fa so mo so sesi e wo umango fa ku aku au Samoa manga ile o kan ka uma la to wa le i fo fa ile a mi ole ai mo tatou fo ile malanga i Samoa mau walo le ava no te fo i si o tatou e vai le ia ke rongo fiar ka kala kamio o ka fa fia ai e ke rongo fiar ai fanga ro fa sanga ia vai e ha ka ro fai do you want some food io e se mete fina ngalo apena simple ia ma fai ngofi io ia ai ava pe fo ile le o tatou te fa ai lo fo i pi ka ke so ngau ma le upu ale ala tu ala lo fa mole tau avoid data to le mele so na lo vale o tau tamaita o lo wa e fai so ala ukala le e le ka kau se kanga ka se tamaita i e au le o nga sau i longa fofonga ngi upu au leanga e tu ala lona va tu mo to a ta fa le enjoy the beautiful of Samoa a yesi ava no te fia fiso so ani e se tangata fia ai se vai se ofa ai o le show off ngai fa o le show off ko ngua nga ke faia o le help somebody ya ora pasia ro wa ya taro sia o sa nga le mu ila to ia sa kalo kai fanga pusia leo na po tatu malolonga a foi mai ya fa feilo ia le fatama o te tau vai atu i tamaitia na tumu mai te netia o te vai atu nga pe ia la tu te to e koneti umana ia korfa te la longa i kanga ko ka mai ki si la fia ile atu o vai ko akele foi le woi futo te tau wan si le fia korfa ni so ila tu ne tatu malolonga a foi mai ya fa feilo ia sunga le atu e lunga proclamation ni vanga fifi SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalemali wa tama whanau Samoa i tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia e whaafso o taimai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea i lo tau mota,
Tatou te tala noa mo se tau whaamama avenga mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisau tai nei loa matangi a mosa i le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page Affordable Funeral Services. O le no fuanga mua mo pusa maliu teu teuina i mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata po o designs e atangi ai lo lato soifua matanga o fie ma le au lelei. Whaafisau tai loa le olua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o lau unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tūla i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila mwhai tau maala malama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe ile alofa ma le wha maa avenga. Daimura wati lea ua toe se furu marifitu minuto de tale o le itula e lima. Tale lima whakuponga i tātou telefon ma media watch o tāpina ina mai foi e le tausala ia hana. Whawhiloa i le ataua. Ma lor soi fua manuia ma le langi mama i le neivanga o le fiafi. Ia haere mai i rungo le tātou. Whakaro whako siaka whawhkai o ka whero i le lofo le kua ngi e fiafi. Ma lor soi fua mo ma le langi ma Samoa lo sisila mai. Alofa aku whakaro whako. Te loa lau skaili lengo whaiangi. Ia. Pei wa ukoe wa ai le skaili ar kaka ingi kia hoi lele. I. Nea whirka ungar kaka ngā le pia sau whai kai vae. Ai mū leu. Kuru. Whaku iau mei ngā whaiangi. Ia. So le pese kuru so. Peke kisi. Ai ke no fo le loku ngai ka kongo fo le e ke oki ngā koe sau le ko sui lau sau. Peke asing. Peke so sepo. E fuafua e lo lelei. Awa e lelei peke povi. A peke lelei ke sau kusau ma o si kia lo kulang. Oh. A e sau ke leanga e ke lu mai le mai.
No vai e tūranga le pia fou. Ko se sila mai sa mo pia fou le a. E pia fou le whenga o whakalofa. Vai. Ai ki lona oi. O balanga o sau whaia kakaranga. Le kuru. O kuru a. Ia se me hope. Mo tele kari si se ni kanyu ko. Ai ranga la kaka. Wai pia e sau whaia e pia o atu tangata. Kisi o ngā lima mo na vai. Fo vai. Wa foi lá ngale fo sa o ko se lo ko la ko ko recognition. Wa ka manga ele ka kongu se ise le ka resurrection or the reincarnation. O ka ma foi ngā pe a e fa le kongu ke di e ke sau ke e pi ke liu ai le liu ngamu e ke liu lango. Lange e fu ya wa mi o ngai ola mo. Ai fe o lolo aku. Ai fe o lolo aku e ke sau pe o pero se mangfole le la mangfole por el paco por ya por kau fioror ke isi pe ke sa wa liu kia por el fangue se isi vi ko inga kal konga pe ke sa wa prince o atai ai le e o le tala no atu ono mele no vai le video le na tupu mai Samoa le robe ke o mo mai hana se si vai nga ato ai ona mata upu le na o iloa ya o tu lai mai ele ya mata o wa pese vasta mai vai nga le video le na o mai ya ve vesi ai le ngi me tau sanga na te nei airport tau sanga yo na tua no vai du fo ve vesi mai le ai nga na fai o le Sheraton po le tau me sina Pia tau me sina ka e me la ka fa me fa pe ala ke io ka go fu ala o le hana ma fo ko le o au ke fa ko me o me nga kai me o le ko pongi ma le pongi sa ya kai me ngo fai kai me o la fo o le anga o limo ka nga fai kai ale me le e o fai e mo le mala ma fo anga ara ku le seri era ko fa ka o ya pinga ki era ko fai ko rolis pe fo ngo melenga o se va nga ngo mo afele ka fin mele le misa de nga e se la to ma pinga ki a mai McDonald ai muli fo ye le na e kele mo se ko ka mo ko ya lo mina isu el fa le lave le la o tele to i matala atangata ya ai ole fa fetai pe fa pe le se sin tinga inga foi le afia tinga inga pe manu ai ya ai fai foi mangua o ele anga ru e su fa fika uti ya ka ke mangua kala foi fo mesi san sa fa fika uti su o ke re su fa fika uti o la si fa fika uti na nga makambau yo ka fa fika ya le na le pinga kila le vai le video o le video mo le to si sila mai le la wo ese atua le wo ese si vai nga la ka ko so ko la ko kai ko rua vai la wo yo ya pinga ki ai tu o le fa tu fa la ve ku se ka un fe ku I ala wo si vai nga ya ai le ma fai lava le tau muri atu o ma ya le lo fa uma mai nga le afia lo si fa le nga pinga ki ai le nga I fu ma a o fo ye ka wa ye le uri o fo nga pepe ya ai si la ku la le ya na fai uma dola ia le sa dola ia mau ngo fo ia e nga fa talanga se ele ko ya ngange me ya sa o ngale fa nga I fa finge ye ve si mala ko ala fa ko ara ngo tapotis pe ka ia man ai wa ku ka miksa mo dale wa vai la mai mau ko ma si ka se va ya Tautuana lo sa ngale mu ta fiolai ole se va fer vai foi de me wa yesa mo wa me mo yanga e o nei to ina mana I tangata matutua ole ro isi au lai kia poi pele le tulanga se fa lo ye ya ko fa lo a fiele ava marosi ai wa ora marosi la ko ko ma ponga fo no mo fo se ya o me nga ka ngo si le ia ka ko fo Samoa ya mas fo ila ai fo ko vai ko ke la ai fa de pa ku de I de a me se afia fifa pe ko me di o nga e o nga ka ka au le ia me ma e mo ka
Ia kai loa ke ri o ngau. Lenga. Ya. Ele wingo la tala. Ya, ele ya mafu fo inga faari hari ia wa ofu ia le fai. E nai tate malama fo I ko kero le awok. Vevela le la. Vevela la. Wa vevela. Ya. Ai wa ve ma me fo ile le pi u fa pe ile si va nga ia wa o na ia vanole au mo yo ma to mo te pa ia fo inga I kenge mai fafo ma. Yo la to papatu. Yo wa fe fo a konga na kwala ka ma fo mo ko fo se fa fi nga renga. Mai la ku sa mi no papela. Ya ala ku ar ka mo fu. Tango fu. Au wai lo foi desi kanga kai para ai a oroi me fa pia. Oroi me pele ma me mangu ia. Superman no. Ya. E ke ya la ia wa kanga hur kanga ka we fa mai so. O fasia mai so e fasi ka ka ma ku afire mu. Ya, malo la vale tautuanga lo saunga le mu le lei. Me se foi o to ia malanga I Samoa. Ya, o sai. O fo ili fa vevesia ia walanga ele ia se sirunga ko tulafono. E ko vai la o ko fanga pusia nga pa ma kau ai ko ko. Ya se si sao man. Ya, o le si mata o bole ya dawa ai le o tatou media watch. O vai atua tau vave fo inisi le tūlanga ai ono ole malanga tua le pale mia pe le live le se isi sila tu Oscar fa mole pe le te vai tu le fiki me fora notifications foi le ese time le pale mia ma tu sta le Samoa ya le foi le tau te follow fa tasi ela ta pena fa tai le se tau connect ya tu ele tanto insignia sunga ya Oscar la live ka ko ka mo take I Samoa. Ya, misa o kara. Ya. Faya lama ki ben ai I don't want to page na government's page. Ya, po ole yes, I think just 3 minutes. Pem fainta ko cross ya ya, se ta penatu. Ya, po le ale va ve mafaiona tatu cross ya. Yes, eu tô fa fonga po le se tatu announcement man. Ya pele o se me fo po se me man ya le wa. Ya tatu malolonga. Va vel tatu malolonga. Si ka ko ki ka ko. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Affordable Funeral Services. Le falimali wa tama whanau Samoa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malou ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia e whaafso o taimai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea I lo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no fuanga mua mo pusa maliu teu ina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua matanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm. O le ai te tau o tangata te tō tasi. Ai mei se foi le pui pui ngom tau pui a ngai. I matanga luenga o whea ngai mai la tō. Pei tai o le mau o le whainga malo whirwhilia. Ina ia iaile i o enga mau maututu ma le i o enga tāla whea ngai. A le whainga malo whirwhilia fō. O le la ua toe whaasala lau ina ile nei awa noa. Mai te tala fo i le awa noa mo i la tō sa apalai mo mua. Tala fo lewa no mo i lato e fia palai tūlanga fo. Ma te tala lewa no so se tasi lava. O le mamalu o le paia tama whanau o le tunu o lo iailo lato to mai atu o toa. Tūlanga o whainga whaavai, tulafono. E ngafa tauli maina mo i lato e fia awai ma fia avea. E ma tūlanga ko masina o surfainga, ta tala lewa no. Ma le whaua mata na whaasolo le process. E la tu tatou komisi o la whainga luenga le malo le whiunga te tifono. Ina ia whaasolo taurumanga o le whaasala lawina o le nei awa no tāua mo le tatou tunu. E whapea fo i le tūlanga o le tatou fufuanga o le tatou su e tu Sicilia le tatou malo. Peon sirfia ia ua maea fo i le taimi o le fo i sa vea. Ma su e tisile le tatou malo le whiunga e fui mono a whele. Ia, e le whai titia fwoi le nganga whaafitai le tatou malo su e fua wauna. A le fwoi tama whanau le tatou tunu o lolo na taimi. O asasa mailo na sai le amataina le Tautuana. O le tatou ofisa su e tisile le tatou malo. Ma o le utatia nei lo ngā te tonu o whiriwhiringa. E ala le stoe sa ilia o sesi tatou su e tisili le tatou malo. Iai fo iona whainga whaavai, ono le tō whinga le nei, o le tō whinga e anga i sa o le tatou pārmene. Ma o ina fo i whai mai e tō whinga i lalo, o le whautuanga le whionga le whangwhitalai, le komisio o ngā luenga o tulafono tūmau, ia ma se whautuanga e watu le ao mamalu le malo. Ia ona whatula i eila i o se tatou, su e tu Sicilia le tatou malo. A tāua tele nei tō whinga. Ono i, e wā iri umai ngā luenga, o lo whea ngai ma le whona whaatonu. O so se sene apa e whao ngā, e mata ngā luenga whaalapo pitonga le malo i minister ma le pulenga malo le pāremia ma le kapeneta. O la tau nei, e la tau te sueina tusi ia. Ma la tau li poti atu le pāremene, e le li poti mai i le pāremia ma le kapeneta, e li poti saoa i te le pāremene. Ono le tō whinga nei o le tō whinga whalwa vai, mai lalo le pulenga o tō whinga whapare mene. E tu sa o la latu li poti tai le pare mene, so ai le pule a le pare mene, i li poti mai tu ina mai e le ofisa o le suatu Sicilia le tatou malo. Tolu o lo ua whanga solo nei le tāpena ina o le whamautuina o le tatou ofisa o le fono i mulino. O lea e whaanga solo le toe whausia o le whaavai a tō le motafono. Peon sirfia na maea o na whausia le whalefono fau. Pei tai olo na whaavai ua mai tauina e te tau na whaise ngā luenga
le la u whaile ngā lue ngā atoa, mai te lelo na swinga o le ufatu langa ai le whaavai atoa le me mafolafola le a si mate le tū o le whalefono i lunga le teimina nei, o lea ua toe whaamalosi, enforce, upgrade, ia matula i eise tūlanga, ia aua nei toi a fia inisi o whaafita uli e ala i mana e nae manuti o si maa ma me wapena. A toi fo i masuinga o le anga i atu i tonu mawhafo. A me se fo i tūlanga o le whaalau le leia atili o le fufuanga ina ia malu pea le tūla i mai le whalefono i lunga o le whaavai lea. Lona lua, o lea tau pule nei o le masino mei lo na whai unga e mai ai le ofisa o le fono whai tulafono, Legislative Assembly Office. Ma lea ua fufuaina tapena lona umusaina i le teimitonu o le tatou tutua tasi. Ma ua whaatulanga ai le tapena ina o le toe tala lo i o le fono usu i le mota fono le palemene, ma le ofisa o le fono whai tulafono. O nei whamanianga uma sa tātou mau me le malo Australia sa la tau whil tātou whalfono. E me se fo inisi o paanga na toi ala lofa me le toi whausingo le tātou fisa. O na ua maea o na whausia le whalfono ai le i whaia le leile ofisa e tua i ele mota. Tau na whai po tu fono le leile no whanga e fio i le whailo tusi le fono mono no ofisa. Po tu fono, library, archive, me umawa pena e tauna mautua maupopo le lai whape umsa nei i le whai ungo mea ngafua i le tātou tuto tasi. Muli i ale ofisa o le ua whatupe lava i le tātou atunu. Peon sir fia nei tau sanga tele a o le taimi o tātou malo longo le fono. Ia, ona tau a ngaila i o le paia male malu o li imta mai te i whai pule whai le ti tono whale e. E le i mautu se whale le lei e a ngā i ai le taumawhanga tipo o le lobby e tua i ai a li i mata mai te i whai pule. O leo mai ana pāsia kabineta, whātupe lawa i tātou tupe whale o leo, lua tesi ma le 8 miliona. E toi whausi ai le whale sa motele, toi whātua i lawa le whale o umar na whaingoina le lua whatasanga kalapu, lobby, mo whai pule o le tatou panemene. Ma o nei tau whainga uma le ofisa o le fono, lobby e whai pule, ia ma le whaavai o le tatou motofono, o le a whaamoe moe e umusa whaatasi uma le taimi whaamanatu e le tatou tuto tasi. Lona wha, ua amataina nei le stala o paia malu Samoa i Samoa nei matunu mamao. E la tau te fia teu whaawhainga luenga la tau tupe le tatou valele. O le vai aso le nei wa te tala lo i ai le tatou utos, pasir ka peneta le vai aso le te atu nei. E whaanga i oi lo le tūlanga i le paia malu o Samoa. E fia teu whaawhainga luenga ma fia vea oe. E te shareholder le tatou valele. E lua tatou valele le ta pena e amata il tatou whamoe moe. Ai ona ua tele le mamalu o le atunu o lo ngā soro mai. O le lau te whasisila lo i atu ai, Samoa atoa, Samoa nei matunu mamao, o le ua tatala le avanoa. E fio mai ai, e whaamau whailonga ina lo swafa, nu umana la whanga malau tupe. Pe lava ona whaatala ulatu le tatou malo, lima se lau tala e amata, ai pule o ele alulunga. Ea, ona whaatulanga i leo le awala o lo tau mawhai le tatou registration online. Ina ia mawhai po whea lava le itu o le lalolangi o lo e iai. Le stala, malafo mai lau tupe le teo ngā tupe, mawha maua i loa, lau i unite ua e teo whawhai ngā luengai, e leila leifo lima se lau tala o le tatou te amatai. O le wha moe le nei sa moa malau tapo i mai. Ia tatou lima whaatasi uma el tatou company valele. Peon siri fia, talu main tatou tutua tasi. E le o longa lava o na tūla i le tatou company valele i le mea e te tau o na iai. Na e sila le lei le Vasa Pasifika,
pe o fiti le nu me le tasi le latou tau whainga. Ai sea o lo mautu whainga whaavai le leitu lafono li mataitaina i le awala e tatau ona whaatu la iai investment whapenei e le tatau ona whaatino whaaporkiki e taun whaapine ma whaanga ioi whaapisinisi o le lau tapa aire po ia malu o Samoa uma o ai e fia whai sea le tatou vale le tatala le avanoa ma o le whaamoe foile nei ona o le atina e au ngā mo tatou uma e le ngata i Samoa nei a le pa ia malu o Samoa lo lalampa pa au ia tunu mamao o loutou sao lea ia manuvao e le ngata ina whao ngā ai le awala a whaingo fia loutou malanga mai a wa e le upulea wa e lau sea le tatou vaalele o lona winga wa e pule ina le tatou vaalele ini vaenga wa e o sea i totonu o le tūlanga lea veai o e ia mawhai sa whanga ia po o le shareholder i tonu le tatou vaalele o te fifi lava e whailo atu te tala le avanoa Samoa uma i nei atu nu mamao po fea le tafo le lolangi a tatou tu e tere noa atili ai le whaamamla maina ma le awala i le vai aso le nei o la atu watu ai e le utos o te manatu e tauno mai le utos e whaamamla mai le tunu le awala a le ua pāsia cabinet le awala whaatino e lor whaamoe le tāpena ai a tatou company vaalele ia awal whaamoe mo le whemalanga inga i le ea. Lima ia tatou te langona whaatasi i le anganga panonoa. Ia ono le tuua i o le malo i le fionga ia Honorable Laumtia Manu Rinko Presau. O le fo isa vea ma Minister Kapeneta i le nofo inga na mai nei. Tulanga masani le tatou malo o le momodi o le anganga whaafitai. I ona tō sauninga malona tō teimi e molia i le whaalo muri o le tatou malo e ala e le ngate le seleni mo lona sa e whapena fo ina ole o le whata lona pusa ia matulanga o le ave le tanga vai le malo e whai ma whaalo longa ma whaalo longia o lana fo iso i fua o una mo le tatou atano e vea nei tū la ma tō le wha mai senga le whaletua ma le no fo alo ia me se foi le tu malo sa fatalua ia ono le sa auto firi mai foi nei tau sanga eli ma vai atu wa le tau tua ino si o tātou atanu talo e au tau ola o whangota nei foi se si o tātou atu whamaunga ia e el taltununga ia wa whamanawa i le tua aluenga le foi au auna wa upu whai o malo o le me murimuli ia o le aso lulu le sa malanga tua i tutuila mamanua. Ona o le wala ulia whaapitoa mai na fionga i le Kovana City o Amerika Samoa, Lieutenant Kovana Malwhainga Malo, President il Senate, me ser fong vetelaim tutuila mamanua, mātou te o atu ona o le ausia fo e tutuila mamanua. Se tasi o whainga fau, whaapopo i a lato whainga o iei a wal wha lea atili o lato sota inga penga te whaelangi, internet and connectivity, mō wha le leia atili o le lato wha moe moe. Ia, ma le nei wha moe moe le se wha moe moe le titi. Ua awai mai le se tasi fo company lau i lola lau langi le Kuko International. Sa matu whilo iai ma le Vice President o le Kuko le lau langi. Ma sa whai eif so ta inga i le tā ua tele o le awhia i fo i o tātou i nei. O lau saini alo iar whea ngai ngā tutuila ma manua ma le Kuko, au wha moe moe se vai tau i a whepuali mati. Le anga i mai fo i mo tātou i nei wha mautu ina. O le wha moe moe, e tausi mai, e toso mai se si ala paipa fau. Mo le Kuko connectivity mo tātou i Samoa nei. Ia, o lo tele lava whesota inga wāwana lata whapea, male tali tonunga, o le tele elelei, o le tele tau ngofiai, o le tele sawa male lei ileu o nanga, ma le mafu anga le nana mafu ai o na mātou tu wa ai tutuila, a toa ai manisi o whesota inga wāwana lata, i le wāla company o lo lato wa ia whesota inga i tutuila mamanua.
E ma le tātou whaalapo tonga o so ta inga I Samoa nei. A mātou malanga ai ma le whiunga a ngasiata. Minstau le tanga luenga ma le ripursili a Europo. Ma le wha moe moe. Ia fausia ni a iainga, marilienga, mani mea mau maututu e wha le lea tiri el tātou Communication Services. Mo Samoa. Siri foi nisi po lalme la ama iai le na ala leo. A leo wa ieri tātou ala leo. Mo le sila fia le atunu. O le ala leo le na tātou sauni uma iai fai na whaalu ai le fitus fulima miliona a le tātou malo e le o tau aveina le tātou malo. Na whai e le whai unga le whai ngā malo o tūna I atu. HRPP e aver company lea e whata moe wha private company. A o lau lava tele tunungo, company la po poa ma me whapenei. Tau lava tau nei lalo le wawa ainga le malo. Aisea, o ina e ma whai ai le malo, o na wha tonu wha afi tauli. Tau, wha manuianga, mo le tunu. O le teiminane nei, o le lava tātou te mori mawina. E whai o le taunga tāo tātou so ta inga connectivity. Ai le o tūlanga le lei mai lava I le mea whape ai. Ua opo Samoa le 4G ma le 5G le aru te mine nei. O lo o mai tau ina pea. Le tele o le whaafi tauli. O nei le o sopo loa Samoa le tūlanga. E ngā whatauli mai nai le tūlanga lea. Mai a tonu o le toe toso mai o nisi o wae whaasara lau fau le tunu. Ia, o tire whai atu le kuko. Kuko is one of the biggest international connectivity company in the world. O se atunu, o se company sili o na tele. Lona wha tūlangana, o la tau e tirele la tau sao I tūlanga, tau so ta inga I lunga o penga ta whai langi. Pāua al mele tūri matai le tātou malo, ia maua uma ele atunu, le awa unanga le lei, taungo fie, toi zauzawa. Ina ia whaingo fia ina whaia tātou connectivity ala ia onga, whale mai, wheso o ta inga, o a uma mea le tātou tēnā nau i al teimine nei ina ia maua. Paula le awala au te manatu, e te taua na tātou a ngā ia ia whaamalia ina uma whaafi tauri le tātou te whenga i al teimine nei. O le mtau pumo mona antana no ina malanga I tutuila, ma o sauni le kuko leo mai nei, ia Februari mati. E whaatau nuu mai le tana noanga o le tapena. O le a fufoina foi le whaatara tana noanga ma le tātou atoa Samoa. I le vai aso luna lua, vai aso luna tuarua me a ngā fuai le tapenanga o le tātou sisi ngā fua. Ma ua tele mta upu whaatara noina ma le whiunga le riko vana luna mua. O le whaamautuina le puipuinga o le tātou security a le whalau whasaina. E mei se re tūlanga o le puipuinga lava ina ia malu I whawhia mo malu I whare Samoa. I le au ina mai o whaafi tauri SS. I le teimine nei. Haere e toi ngā tia le tūlanga o lo iai le te le whaafi tauri. Pea ua tō vai Samoa nei. Le loi fo tō varu sfultangata le tā fia taitang malala. Ua mata na o le whalau whasaina e whatau se whi pankeke ma se keke pua. Mele walu te min nei. U whatau mai tono o whala loa. O mana u whatonu ina le mtanga luenga o leo. Tanga luenga o le laisene pisinisi. Ta puni uma whala loa nei. Se I laisene. E le te tau na lato whaia nei a mionga whape nei. E watu laisene whaatau ai o loa mo le manuia o lato pisinisi ma mea. A ua lato whaatau ai ma o loa e le tala whenga I masoli al tulafono. Ia, o tūlanga nā ua manatu ai le ha moe ia sa tau pule lava ma le fionga le riko vana whapea fo I tau rumanga le tātou malo nei sa malanga whaatasi ma le fionga le riko msina. Ina ia whaia ia inga whaapitoa le ngata I le paalele ma meo lo whela ua I mai ai ia tūlanga o tangata e o mai aso taitasi. Ia le tātou astofias whaleile lea e
anga iai le tūlanga o le tātou waa le alu tu tuila. Sa whatara no ina fo i le tūlanga o tātou pe mita. E lava wa tala au lape sa masani na whawhainta i poti leo leo, i poti whanamai, e ale tātou teis furuaso fo i lea. Ia ma olo iai le wha moe ia e whātala tu lava tātou taunu ur me leo le free visa. Pea maa li ei tu tuila. Au ia usa uni me lea whasa o loto sa mona lua. Au ala mea tau te pui fo i langa i le tu sa umatangata. E watu fo i lea vanoa ia ai a matan abuse, take advantage a isi. O le so sa ma whilo i fia ia ma le whilo tusi au au o le tātou forum. Ia fo i sa vea ma perestene. O le malo na ru, e na o whapitoa mai ma te whilo ia ono le whiwhiria fo le tātou whainga malo fau. Tana noa faʻasoa i mtau uma e manui ai le vasa Pasifika. Ma e langona le nganga whanga i tio le whaavau i na mailo na teimi ia. E saua i whiloa i masa whiloa i whiwhia i le asole nei. Whaatino i ai le tū mau o le lango Samoa i mata upu uma e le lei e le vasa Pasifika mo na taita. Tasi level whaafitingo a leanga i a maual while mō ngā lue whaatasi. Ma maual tūlanga o le wheo o ea. Tei umol Pasifika. Ma le manu lau tila na Samoa. Tatou o le atunu na moa malai. Ela le tūto tasi o atunu umol Pasifika. Ma e tau fwena la mua Samoa i le tūlanga o le wha mautuina o so tanga wavala lata nei i atunu umol Pasifika. Ma e o le sa whataunu ua i nai fono na ini le ofisa. Le so foi na taunu mai ai le pulenga al tātou stakis mai Amerika Samoa ia ele ngā tia o se tasi fo dineo company o loa lana ngā luenga le lei mo Samoa e ala le awinatu o tātou tangata whainga luenga mo Amerika Samoa. O lau lava mau e siri atu le manuia o ngā luenga whaavai teimi i tutuila ma manua. Nei lo sesi a meo le lalolangi. Mo mua e le lei le tupe Amerika. Tasi tupe Amerika i o e la lata le toru tala, lua tala ono fitu vat. Rono winga i le whatu sa tuaria tu lau lava tupe Australia ma le tupe New Zealand. Al tupe Amerika e te le lo na currency, exchange currency mo tātou. I le ngata i lea ia o le whaamautui na lava o le ngangana tata Samoa. Ia maratu langa le sotanga no tolsu minute. E le mamau te le atu. Alatu ai tutuila pe ia o lai Samoa. Ia e alatu le Australia ma New Zealand. E latu e moa ia to le mea. Asu solo fale kalapu. Ia mataunu i mesa le masani ei tātou nei. Se mal fai unga. Fai le me se local fal pui ale o le nā. Ia tu lou lava ua whano i le ala. E tau te vai e leila loifo luaso mon tupu tino maali liu. O mantu e whaafo i malitato o tunu. Tiutu le malo whautu atu, ia e meise le tūlanga o le puipuina, o le soifua manuia, soifua lau le lei o tātou tangata. Ia, le lana whaiwina i fo i le whontanga le nei aso malitato stakis, le nei pulenga atoa, ia malwha moe whono whapitoa malkapenete le aso lulu. E fono le tātou pāle mene le aswa tai au, o lea ua whātulangaina le whamoe ia e whaua wainga luenga le tātou pāle mene, a wā le whamoe o fono uso Samoa, tūlanga masani peo nei e pēa tātou whanotanga i aso ma masina taitasi. Mai o le whātulanga i pēa le tūlanga o le whamoe lea, nei e whaua pēa le whaangaiuina o le tātou pāle mene. Ia e meise fo tūlanga wā le tau e veino ngā luenga mo le pānemene, i nei fo masina. Ia, na manatu lea le autostala o tātou whasisilanga na, manatu o auto malamalama uma, i retu e tau whesiri fo i sesi, ia le malamalama lo tau whina ngalo wale, pa moe le tātou ngā luenga, ai molia tule ngang whaftai tere Samoa le lea fiafi, ia tau awe me ina o le tātou polkalame, ai la tātou kalame whasolo,
lafo atu lafanoa tatou atu tala. Ile ia fia I lau saunoanga I le nei I tula ai o te ilo la mta upu fa mole lau fionga. O le tai au ana le lasa fono ai le tu malo fasale le angai lua. O le ua mautu vo ila ia le fai unga le ale tu malo atoa sa mato awai atu ai. E le mana na au ila fionga ia mangele se katifia o i e a vea mata ita ifono o le ofisa o fono whaavai o le tu malo la o fionga. Ia o le unga la le ua taatia ia le fina ngalo le tu malo. O le ua manato le a savalia mai la o fionga. Ia e mamoli mai foi ia le whaai unga wa au tasi ia I le tu malo. O le fesili la o fionga I le taitai o le atunu. O le asau sila ia I le mata upu le a whaasali le anga wha molmol. Leu te ilo wa uma o na sau no manino ia I la o fionga I le vai aso o mawai. Ia e pe wa ala o na toe fesilingia o na o le asa whai le fono le tu malo I le tai au ana lila wha molmol. Aftai, o le mea siri ma le tāua. O le la whapea mai mate whiloa. O le mea mānei ele nā. Manatu na ona whela ua I au tala. Ai le I se teimi a fio mai le pai o le tu malo. E wha malama atu fo le pito le malo. Le tu malo lea. Tasi le tu malo e ese le malo si o le ngalu o porkiki. Na ia fia I tonu. Mai e le lai titi le mea le a fia o le o lo fifili atu le malo. Taula na fia mai la to umai. Whea tu fo I se tu o lalo le malo. Wha malama atu ngalunga lea e le o manino le teimi le nei. Awa tato vaina le social media matua inga le alu. Te le ia le mele o malama mai le tu malo. I le vaai, tiutilo, tangai, ma le mea o loa ngai il wha moe moe o le vasili. Po au fia umale tu malo na tau pule pe nau iwa. Wai le nau iwa le tupu le whaawelawe ia mangele. Ai le ia leo mai si wha le po feo ta oto mai il fina ngalu. E peo na whai atu. Ele whai tu au. Pe whai ele malo se whai unga le angai se tu malo. O le lava na watu leva noa e wha atu langa I la tau. O e fia au ai I le tāpenanga. Borfi whirina o te fono. Ai ua lava lau saunonga te whape mai o leo mai li tu malo manea. Mai se matu whale. A mai mamangele ma mai la tau na whai au masusu engo tua inga ia. E la vea ai le o le whirwhiri atu le malo. Ma le mafuanga fo I wale to e whirwhiri einis. Ona ele I apalai le lato sui whai pole. E manino ama malama tūlanga lea. Le fau te vai atu lava I upenga ta whainangi. O la fo e whina mai sa apalai. Ala manea lea. O lea mai lato na whai ele interview. Ma mai ele lato maulanga o le kiri vātu. O le wha maunga na mai ele. Leo panels. Ai manea le na tatou ngonai I. O le la fio mai pai o la insalvalasi. Wa pe whapito o ngafa ia iwa le mtau. E no mai la ia. Paula vale o le mea o te mana o turi matai. Aua nei wha apolo kikia le wha iungo le taupu nei. Te lo lava o le tele ngalu le alu o le lava lo lo umai lava sui o le chapipi ma sui o le fast. Aua uma na whair whainga wha vai le vanga wha whai. O le sui o le vanga wha whai le fast. E teita ia le bloketi. E tau foi lana longu sa ia le pule mamaruari in whai pule. Whainga wha vai e wa watu. Ya. Tati aila ia I mone nei teimi se I afi o mai pa i o le tu malo. E no mai le matu wha le pa mamalama. Malo whaftai lau fionga I le whamanino ngā fo o le mta upu le tu malo. O le sia o fesili whamolmole lau fionga I le ali palmia. O le tofinga lea o le loia sili. O le ua pe wa nginga na mua tulawa o na break atu el newspaper le Samoa Observer. Le voi lau whamaunia mai lau fionga I le tula. O na tula I mai eila ia o ni fesili walangalanga ai ia finangalo le mamalo le atunu. O na ile oto e namalai na
o le afionga ia maunga, o se tasi leo lo ia sa tu malosi. Mo mata upu tau le whamasinonga vaenga whaupwhai al whatuatua i le atua Samoa o tasi. Leo ua tōwhia vea ma lo ia sili. O le fasili lau atu lai mai lau fionga. Ia, po o le a se pe whapewhia o na ensua e lau fionga. O le atu to atasi ia whai unga whai el tamaita ai ua tōwhia vea ma lo ia sili. Ia ai leo lo o manino lava mai le o tutoi nā tia foi. Ia lo na awai lea i le tūlanga lea i le whina wina. O mta upo al vaenga wha upo whaia o le i tōwhia wha monmoli. O le tōwhia ino le lo ia sili. Ia me se lau teimi o haule taita i alam tā ngā luenga ma le vaenga tonu le o le eiti. O le tangata e sili o na awe il whatuatuanga le vaenga whawhai. A whai e te whatuatua ina se tangata o le ana tū mā lo o le vaenga whawhai i ana whautuanga whaal tulafono. O le tangata le nai piki. O lona tiute ma le tau awenga, o lona tū tasi ma mea, o mea nā tau ia te ia ma le whautuanga sao e tau na mai. Mai o tūlanga whaapea, e re me whai ina e nofo ma piki mai se tangata e te rei lopo oai. E te tauna e mauti no le lei, o le tangata le la mai, e malu ele malo. Mai e lofo i e sao umana whautuanga e whemai e te oi. Ma le tangata ua lava i eilo whatuatuanga. Ma le ala nālo o whiwhili o maunga. E rese maftanga ana nafi. O le tama whanau fo e le atunu ua lola na tautua le malo. Sa iei fo i tūlanga o le AG mōmua. Sa iei le NBO mōmua. Ia e te tele fo i mena tutupu le nā teimi de māfua. Ia o na vāl fo ngā va. Nā rulolo ia whailana ofisa na o ia. I le vai le malo ma le tangata sa tua i le whainga malo. I teimi o whaafita uri ma le whina wino malo. Ia nawa sa uno. E re whaila no uno fwe, mai se tangata o te masar saro i ei. Wa fwe le lau lo le tangata le sao, whamaoni, mautinola na whautuanga le la mai. Sa manui elvanga whaufai. O le o se e ma le malo. O lona winga, e le aisa na whautuanga se e mai le malo. Au lo ulea teritonunga. Ia la wala ai ui ei tau lumanga o mea uma. Whamoe moe na o le tangata e whaatuatua ina. E le whainga malo. Sai whamanui ei lau whionga lea li pāle mia. Whaftai lea tua wa tali umai whanua lau whainga malanga mai tutuila. Ai o le whesili mo lau whionga. Lea wa mamoli atu le whaipule o vaisingano lua e tau wā mo le whainga pālo tala i titi. Ai le ia loa ia le whaalea o ngā ina o lona no fua il pāle mene. Lau whionga was fulu tau sanga o avea oe ma whafonga whetalai. E mafai ona whaamanino mai le proceso le avaenga. Whaamanimole lau whionga. Ia, nā sao tau si le fia o le aso tō na ina mamoli alo i atu ai. E whionga motu pua Henry. I le vaenga whai. Whātuatua i le atua sa mautasi. Ia, mai e le se fufuanga na whatuatupu nei. Malol pālota, anga i mai sui tūtō tasi e tō lua. Mai singano no mela lua. Mai sui si umu. Na mana na o loi o mai loe e join le vang whawhai. Sa au tā whia, au na ilo na mafuanga se i seto le leile malo. Mai ia iei le teimi sa o le lei whatūlanga i tūlanga ia. Ia iei ngol tulafono tū mau. A whai o le te tūtua tasi, a wa e mana o loe sui lau pati, o lo awa noa tulafono tū mau. Iei o na au lape. O lea e whaatali merifono u morol tato press conference, ia no walore le whaatali merifono le. Arvanga whai whaatula inta upu le te fsili ai. Ala wa ia na manam lama vere i whainga pong sa ele. E le whionga le li whai pule lana whai unga. O lona winga a whapeo lona whina ngalo lea. Te loa e ilana whaambawanga e whai tai au. Ona wanoa ile o lona na fōal tula ngalo ia. Mai o lo whaatali nei
A mai anil tatou fono tala noanga ni tatou press conference. Iona iloa wili ilela i on tau pule mo tae le fionga le fonga talai. A le ua mai ana whaatino lona fina ngalo. O le fina ngalo le tu malo. E saulo i nei. I le fast e whaatula ngai o na to finga. Ia ma avea lo matangata sui alo ia. E le toi umain mele o sau wha i rungo lau papo fe punga iei. O i, e mautino ai le tangata ua sangatonu lona fina ngalo. I re maa ngalo pe sua lua pe ti e rungo lau pa. And don't go where the tree falls. Confirm loa, whatau nu loa. Le lau whatau nu e sui vaisingano lua. Mai o te loa e whailan na whai unga i le aso ata e fua il polkalame a le fionga le whangatalai. Whaftai lau fionga, lona lua ofisini. I le tūlanga o le telo mata upu i le aisa. Po a whiai a matai o na whaia drug test mo public servants, whaamule mole. O leo whasolo. Leo umana whasala lau le fiso leo, fiso fui mu, o le whasolo. I le tūlanga o te tele, ia, o le mea te tau na whai. Mai o umai a tatou uma, everyone. Tatou umai ta pe whiura le paruni, pe futi le lauru, pe futi le pu wisu, po ferme swipe pare mea. Ia, o le whamai mora na. O te whaftai atua le pelestene le au whaita wale la iti le tunu. Le wawai atua mai le latu la lango. Io, o le whamai mora na. O le whamai mora na. Ina ia la lango whatasi. Langa e ei taxi mauti noa ia o lato ue whao ngame ia ki riva. Awalana ira vea i lato ia o soli tulafono. Mea fia ili maa vea vele fua. E i lato o lo whatulanga atu le whamai mo lato. O le tau pule atu le malo si tanga mo ave taxi. Ai ali mai la me whapea. O te leilo la pola me la whai tūlanga lea. A le wa umana iei le fufuanga. E tauna iei si tanga mo a basi ma ave taxi ma mele mo lato. Alo winga ir kupe wave le wa kiri vai mele o whakuri ala uri ir me la vai atu. Ia, nana whapena atu. E na ngona foi le nganga whawhitai o le whai mai nei Samoa le whono te le lava to ina umo le kalesia e whakasa e au fia ila lulangi atoa ma Amerika Samoa. Sa whain matou tofi an nafi i matou wharsai ele mahotu. Sui lau whalongo le approach a whai whiau. Ua la unga mai le au talavou ma le kalesia e warn i le drugs. Ma o le mea tonu le sa mo o i whaalupe o nau mati. I le whainga pā anga le malo ma le kalesia i se taimi la tau te whaonga ina i le pule laa. E la unga i le upu le tua e ala i whala u whasaina ma mionga matanga. Ma e molia toi mo ngā lofa i le sui o le whono le nei mai aso. E ngā iei ta ma umo le kalesia to ina Amerika Samoa, Samoa nei, matunu ma mau ma Australia ma New Zealand. O le anganga le o le tatou malo. O wa fo e ururu mata fo lau. Le upu fola ela i fo lau fasaina. Ia, ana isi matou tofi an nafi ia. Langona le anganga whamama venga. Ma le anganga o le ua apo e le kalesia. E le ngata in whai tau tatou daily reading ia so. Ia tutu mai eila ma le mea lea. E tu langa le au whai keke pua ia. Ma le au whai pankeke ia. Ma le ulawa vale ia e whai i whaala whio i mele o leo. It's bad. It's really bad. Ma lo fa tsa sa no lo fionga e fa sile do tulanga leo fa salawina ni si fo yo wa si fa salaule le filfilio le to fa pule su tulanga ile to finga le sa yana nai ai se mai o leo fo ye mai tawa tele o pa ele o fe le sa no le fe finai se mai se sa no pe fa ma ni le tulanga le Me al ni tate popole le mele le tala oso. Tala oso, tala ole. A vore stala. Ele sa ole a mau. Ole loma lau fatal tanonga pesta to sisira mai. Pesta is next on the line. Ia le la toso mai le mele i lunga. Ele i whaia sa mau tala ma lau whanau le po la to fina ngalo. Tu lau la valeu o mono whaftai ana nai.
Malana foi au nang. Ia e tate o pel tu langa le ia se si fa pe ato toa. O le fa taina na la o nanga I meu. Se se na tala. O te le filia le to fa ia pulu e vea ma press. Really le tatou press secretary. Ele ai o le fa solo po o tangata tonu tala fe ngai. Na tau o whainga luenga te mine mo le wha moe moe. Au te reiro hoi po ai tu lau lava. O le ngutu oso tu lau lava. Wa mafu aina se fua nā tala. Whawhonga me le tunu. Ai le sa o le ma. I le vaenga lava le ua e sao noa ia I ono le pe e liki mai whamtalaga. O le se silisila lau whianga mani. Po se tō wha lau whianga le me le o le ui mai o whamtalanga ia le pe e liki mai tua. Au tangata whainga luenga le maa. Ia, o lo o turi matai pea. O lo o turi matai pea le tūlanga le langa I maane. Ane le tūlanga le mo le tunu. E o atu le o pu e mai le au main distributor I o le drugs. A mai ala tō telefoni. A lai tō tonu le warren no usaini e pu e la tō. O la le mena. Internal matter. O la lono winga la I leo lai tō tonu. O la tau I drug stealers here. O la tō le next on the line. A le leanga le mea. E alu umai lava mana tō. Le fa solo ti e reita malo. A le tūpito I siri na danger le mele. O le otu leo le fa tali mai. Tō le mele na vea I tamalo peni amina I o. E la tu peni amina la e mal tangata le na fasiotia. O le mena e o I mea. Mai o le ungo le tangata na te whaalataina le malo. E o la woki. Ma tō te le tu mamaina le mena la whai susuenga. Tō lua nisi o leo lau whai susuenga. Awa ni whapese si le maua. O le telefoni na na transfer ina I le me le telefoni al tangata lea. Lau maua. It will be out soon. Ma o tangata nei, taunu molia ma veka loka. Whatever rank they have le o viso leo. Tangata nei, o lo lato whaia le lango ino me se le tunu. Ma leo o matei tū le leile o viso leo I matua I focus le leile mele. E danger mo leo uma uvela o whana umale wha ve ia. Their name is on there. Because they are restricted, armed by the police. Alana le mele wai, wale ma se me toi malu. Le foi matei tū lava I lato o lo whaia le mele o le mama I tū o mele malo. Le o whai atu o le tangata na te whaalata ina le tunu. E o la wafu. Mai le se me fau. Le se me fau mele mai o le lava tūri matai po lale aua le taun whaatontonu fo lau ai. Ai ei ni suinga mani mita upo ngongo. Tato forum le nei. Mai tō fisiri watu lau tali. Whaamamalama whaamarino. Tasi A'e le mea saol tala saol na. Ia leo se uma le mele tupu matua. O le ae le ufua se tapu le observer. Le whai ia. Ia. Tu wai pēr lai whai pēr. Hei ama se ngau alofa ngau le ngau mata ua le mele sa. Whai fwoi whamtalanga, whai se sini. O manula I al malo leua e sao noi le whewhine I to lua. O nisi o leo fau po ni leo tuai a po ala fo ini. Tuai. Some of the trusted people say maua o te whaalia ingoa. Mai sole. Ana vela o whatanunga le komsina suspend. Whai suenga. Maua, charts whawhalpui pui. A vese malantanga alwenga. Leta tau unta in tangata whapea la tu te whaalataina. Intanga alwenga le leo. It's dangerous. This is dangerous. Tolo mele na o inai tama mo inisio malul malo na mali liu. Me whapea, e atu os whainga lau whaatali mai. E whaatali mai na o lima le ai. A tali mai ma upenga lana leilo lea, upenga atu leo. Oila le pito I sirio na leanga le temini, o se leo. O le sao whai to tonu, o le mtanga luenga o leo. Ai ona whaalata ina le soifua o leo atu e whainga luenga. So I will, oh yes. O te whai loa, ma le whatu te le toi alo al wha laulonga o lato, umanei whai me valea. E lava no whai atu, whale o tangata me tautia.
tautia. E ua avela o whatonunga i le lo ia siri faule i nei. O ta vale o i fale tupe me umata sei umamai. Tupe palpala nei. Na e ola mafai lato sa o tonga tupe le tunu mei e tauna mai lalo le malo. Te ilonga paulo la o ingo tangata nei. Te fought Samoa is a free nation for drugs. Le ai. Awale ula vale le mele tau te aru te min nei. Oi la tau e o mai e whai anga wapea ma sa o loto. Samoa le tunu e sa o loto in tangata sa o tulafono wapea. Ai o le whamoe mona leta pena le te min nei. Sile tulanga le fulumi diot na vai lena mai New Zealand mo i tumalo ia le vaale na paulia. O lena ia se fina ngalo se taso tina fai pisinisi mai la fia onga taftoala. E le lava le se leni langa e o le soifuanga atoa. A lena ua i whaasalalonga mai le teo New Zealand. E na o le fulumi diona na talo sanga ina. E le whainga malo lena se mawai atu nei. Le fionga le sao whapito. O le fesili le o fionga, o fio ia le tō whaalo fionga, o fina ngā loa i lo fionga lana le wai pale mai. O lava lea se leni, po le sa idi aba no mo, nisi se leni mo le, o langa pia o le o langa antoa le la a ta ia ima nei tangata ia le a fianga le. No walua i tuai ta fito ala, e wa aile tina le na sau e whaali mailo na ngaule malie. O na ese wha manu ianga ale tu mano, ia la tō fitu langa tau fingota. E se whamanuianga li tu mano i a whianga pisinisi. No wale wailan pisinisi sa o le. Te lele a whianga. Ma le mele whatulanga le malo. E se whamanuianga mo tangatai tō tasi. Se whamanuianga mo pisinisi. E la le otua mo maatauna whaalu mena nei umal masina nei. O mana allocate lei every personnel. Ma le tangata matua tau tamatiti pepe. Lau vai vai. E o voi lai tūlanga i pisinisi. La whau vai vai. E a fia isi umu ma safata. E ma tau teo mai tonu. Whapertala na 10 miliona leo umana negotiate for now to start up the negotiation. E na mafono mo Winston Peters o le ministale na Foreign Affairs. Na utar sanga ya Winston Peters. O leo langa atoa la no nofo i tātou mo le vaalea. Tauna full compensation i le mea tāna whea ngai. Pole o mai toa e wese la tō wha e whaise a wala le lei. A wani te le isa a whianga mo le sisio manga. Te lai wha solo is whatara nong. E istu pe muri mai. He assure me this is just the beginning of the 10 miliona lea. Ai o mai whainga malo i to tonu. Wa umana whai unga whono ina le whainga malo le whianga sa whabitu. Nā le 2 miliona e ave mo sa whata. Mato mai lo sui whai unga. Ave uma le 10 miliona mo le tu malo sa fata masi umu. Ta tiam tanga luenga le malo se to saule stupe pe 4 miliona le muri mai. Ona fatu langa le pui nga luenga la vea i morsisio manga. Ai mo temine nei fa mua tangata i le manaonga la ia i le temine nei, that is our priority. Mai fa mua le uma le masina le nei o anuali. Ele distributing al tupi. Muli lo fionga o la tamaisa te me mo se kom sina mtanga luenga malo ai pe fia vo ini solo tal sanga 11 no malanga fa lo solo mai la to na apalai mai lo fa solo le lo longa te mine o mali lo longa al pisasi a le fa solo le lo longa al pan mi mal ka benet ele le titi to finga le ma te tauna mate tu le tu langa sa o taunta o toi. Ala wa umana mai le these questions ale mar peno la to. Ai lo fitu na ia le an mi au nei mar ka peneta e fa tu langa le meta una ye. A tatou talo ia mo stato kom sina le le. Ma se tanga te fai ona ye tu la i tau aven tanga luengo nei tai au sa fen mato. Lo tu whaftai, a vela ua popoing. Awana i ngalo, tanga luenga lea, o le malu o le tunu. Malu i whafo, malu i whale. Nei whata alonga i vai i se siri mea umana asa e le mau komsina mo mua uma, a matanga. A mata mar komsina o leo palangi. Saule lua i komsina Samoa i Alfonso Philip. Saule tō whala vetu una sa lio komsina Samoa.
Ia sau ia ngalu a Sunny Schuster. Sau ia ngalu vao, sau ia Timani, sau ia Asi Playclock, sau ia fau ia Lore Nese, sau ia fau tai o alo. Eo ia longo le na lo atu nei. E le te tau, ona whata malas kom si nai piki e temin nei. A leu tō vai e. Whesa e le aisa nei sa tau na whai sfuru dosu tau sanga te ruai. E la tātou tau atu nei tau fofole me o tō tō ano le mea. A leu tō vai, sefe pankeke. That's how rooted le mea lea. Whakau whakasiki ke pua maisa. Paisea, umina tu, leisa ngā luenga na whaia. Ne aise o e wa aipo lar whai unga tau na whai. Aisea, u whataringa toli. Ai nisi o susu enga na mai o awhia, nisi o na maro o mai. I reto e tau mua alo la u whai unga man mele u whasolo. A mai umai lunga se tatou wawailango i le e le lei e whai ngā whai unga lo fiufi. A le no mai tau wina, sfur tau sanga te alwaino o mai li potia. Ono no winga le se mea isi minista mua sailo fisa o lelo na whai al mele. Na ona pepese u malo si le isa alala to mena whai. Wāti reina poroka aisa le tunu. E le lau tatou vai e. Oi le la mua. Sau o le si o quarantine. Oi la mua. Sau isi o tiute. Sau isi o fea. Leo, ma watu isi tulanga tofi o leo ula aisa uma. Drugs. O le lo loto na me leo tatou voi. E la tautonga fiti e tu nei. E tatou ono sa ipea. Somebody has to sacrifice and start all over again. Therefore, mai tau atu le whaleia, i se wawai. O lau wawhangota i stangatai o mai tau nei. E leto e tau mua alo le malo. Whale o loa o mai ana fie kiria se uma. E watu foi la wanoa le malo e whai e ati na ema mea uma. A leo mai tau atu. O ia la le. A o ia mai ita mai tia onga. O ia mai ele atunu. A se wawai le mele e whaini. Le ti o te pasi mai si tae o i tangata o sisiva o whale kongu whai airu mainga. Ia, o le mea le. O pei o le tano ava. Wa umatata o tano ava sa o eto ine whai tala ma upo le tano ava. A leo kango ava i aisa. I le to e tau mua alo le malo. Whaftai mo lewa noa. Whaftai o lewa maa ua tol te leo. Waenga sa pia fasili e lewa maa e ona e talima e sa noa ye. Tasi alala ta fesili wha mo le kuko. Vaenga le sa te wanga e tutuwila whaptai o le mai tau watu o le amalanga mai nei. Ai o le tūlanga le tatou submarine cable. O yese wha mo le malo e toi au mai i le submarine cable li lalo le malo. Wa ele ngatanga le malo e o lava i customers o lo complain i le service o lo au mai e company nei e luolo o whatinoa i le whamoni. Moli mau o tau. Moli mau o tau o al tatou internet. O le ale coverage le Samoa, moli mau o tau. Ele e whatu e na o se tala. Witness o tau. E ale tau o le mele, ele uman whatau le teita e uma. Ta uma le 4G, mo le 5G, is that real? O nei le so na o whatu nui naile min staff so ta inga. Na talo le fono whabitoa o mai shareholder ia, o UTOS, o le nupi wha, e ma life insurance na Samoa. O la tōna le wha pe le shareholder i, e ma le Vodafone, e ma le Tidicel. Se mai se tara nopo fere ta atier kei polea. Talo o na wha vael mene nei lua fesu iwa. O tele iwa ai wha tasi wha sui o le pale mene i se talo se tupe. O le tato kei polea. A whape foi la le mai o na whape o private companies. E tauna mai lalo nupi wha po lalo le life insurance po lalo le UTOS. Le la wa mea la stofi vaso ne fel mato fono vapto. O le whai ungol mele nei, toi wha foi mar kei po le lalo le malo. Se ser wha upunga, se ser wha utautanga na whai ei. O le whai mai e leise malo si angol le malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala mena whai ei. A mena wha le malo, fitu su 5 miliona e ti velo per kei po pe wha pele i loa le malo whai. Ale wa umana avele pule tangata tulau lava. E ia ala wali ile au service provider. E sa fa fai lunga i ole o sei ole sa fa fai le retail. Ola fa maoni o le mea.
Le o mana ave lau whatonunga le vai asore nei, anei. Min staff so tainga o ea uma mai ame nano mai lai whailfono e ta pena le pepa wha tulafono le malo. Toi wha fo I mali keipo I lalo le malo. O ma whaino o whatonua le asore nei o eva I uma le mele sa il post office, le mele sa il telecom service o e toi wha fo uma le whale le na e ta pena ile so ta inga e tauna toi mautu mai le tatou telecommunication. E vele le se tatou whale. Lau ave le Vodafone le whale na whaatau ese Blue Sky. A watu el tatou sa ke liti, a watu ma ese tu malo. Whaatau le Blue Sky, to whaatau le Vodafone. Le ese tatou gateway. Lau ai fiti le mea. A tu sa meme whaapel tatou telecommunication. O tau sirfila o tau temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa wale to malu tatou whamtalang. Alfa mo le na e to fo I malo. E wale mele le tatou digital TV. Tu low lava. Tau fo into mai lalo le malo. Fua mai meia o a seta le malo. E control le malo le tau tala fe ngai ma le lei mo tangata. E le la walu temine o tau fo dinga TV one le paying o to me o titisa. I le digital TV. Tau matama o tau. Ona, tūlanga, bisinisi, private. E a mai al tātou wā. E a whai al tātou wā whetau stau siai. E whapela a tau ti tai tere nā rinta puni uma in the lock system. A ta tala I for le digital. O le anganga te tauna u le malo so sani moto. Whaftai lau whionga o lau whesili whamolmole. O le mta upu le I le tōwhia o le whionga I a fui mapu au. E avea ma se tasi o sui o le komisi o tangata whainga luenga al malo. Lau whionga o le se tasi leo mta upu sa tele na whete ina I ai fui I le o le tofinga lea o le conflict of interest. Ia e pei whaiona I le mta upu le whionga I a tui le epa. Ia e mai se fo lo nalo le sa tula I mai a vea ma officer sili o mtanga luenga o tupe tau sanga wa mavai. Lau whionga o le tofinga o fui mapu au e le tai fasilingia mai tala fea ngailo ni tofinga o no anga waa ai mai se fo o to mai o le a fo I tamali ai pe o mta upu o langa langa. Pele ai sila lau whionga o iaise ai a fete nai. I le whionga I a fui mapu au. Ia e mai se fo I le whionga I le sui pale mia I a toi lupe wha mole pe mwhai o na nina. Ia, e moli mau pe o tau. E ia inga te tau no tau sila I le mele tau vase mele laina le mele po fe ave I le conflict of interest. O le tō whingo fuin puao. Wana o ia o se tangata whainga luenga o komisi. It's only a member of the commission. O lai iai le taitai fono o le komisi. Me mo mole na. Lona lua, o le ese senga o mei e lua, tu lau lava fo il mesa pisai fo ia tu le epa malonalo. Ia, o tu langa lau te tele na, o le pale mia o tama, ai pule le tari I tupe le tunu. That is a pure conflict of interest. Mai, e mawhain wha tu langa o le tamai lona tali, o le mele, o toi rupe malon tu o fine. O lona winga la, o la whaasala I la also I fuanga o puni puao, e re mawhaina maua so nā wanoa I me wā pe whatula. Al mea mi o tonu la vaia. She is only part of the commission. Tau awele ngā luenga. Al whaataua ngailo la o le pule ma le pare mia. Whai o tau le whaamsinongon mea nā. Al tūlanga la vaia ana whapela e sau nei whapea o whunpua o lau te whono. E tau tala wheu ngailo le tūlanga lea. A peo no whatu whara tu asan. It's a bit different between brother to a sister. Ai ese fo mtanga luenga. A mtanga luenga ia le tātou te whiringel teimini. O le mtanga luenga tu pito le malo. E reini tu pelo te albisasi. Pāua lato whai unga o le whiriwhiri e tangata whai ngā luenga. E whetaui mo le whamoe mo le whiringo tangata whai ngā luenga. Sili muli a whamuli. Sili tutulu. Na le sa sili la ofionga ia ai na esa no mai se e to taliu mai
mai Amerika Samoa ia ona mai la ia se tali fa mon mo e ol pasene anu pi fa mon mo le la hofionga Ua ke kere o malo rol paseng. O lo iai por kalame whatati al tato malo i le lave ina o back to school. It's come out pretty soon. Te musu e tau watu te futo o whasal lau skala se. It's not only nupi wha. It's not only nupi wha. O lo iai le mea lo fufu al tato malo e tali e tuai le atunu. Whamama venga moa onga, whamama venga mo soifu malo loina. Mea umalava martau soifuanga. It's going to come out very soon. Elena nupi fala alusangi fona nupi fala sasa pala ya kemiu. Patoleta pena le taimi nei el tulanga le famama venga mo tatou malava ile ya onga. Te lolo nau lansa tamaiti me pasese tamaiti me lansa toina me va pena ya onsa. Onsa ia la eta pena te lo lava o la eta pena le tanga luengo tupe. Ai le te fai atu. E le si angale le ilai muri mai. Ana fa pena atu to te pese iam to tau mate ia polea. Ai ona sa ise i tatou tau nu iai ia no to sisila le. Tatou se muri pa muri. Whataila vai lau a fionga molo a manua. Ia, o la ofsili wha mole o le tūlanga foi le tatou wati na ele le maketi sa valalo lau a fionga. Ia leo mai tau watu leo wa amata na mai e pe ua iloa se aso e tala loa i ele tatou wati na ele wha mole. Matou fono nei mal minista, mantanga luengo sana si. E tatau, ona mai o le lei i latou, le a occupy ina tatou fale. Ave lava noa ia i latou wati na. Awane o vai atu o yeini fai ngā kengi, pon tangata po se kamai, poni pisinisi o lewa na mata ala tu atu fo tu fao lewa no lea. O mana vela wa popo ingana ni minsta ya male tanga luengo sala si. Lona lua o le ata pena whaatasi el LTA, tanga luengo si manga, tanga luengo whainga whaiva, ea man tanga luengo sala si, e toi whaafou a toa tatou ka pakare tua. Toi whauisi a tatou whale, whaatari pasi le lei. Kiria e se male au whakau drugs ia vai o. Ai sau a tōr whare whatari pasi e sau a tau mai le i le whale ia. Au ana i toa iai se mea tasi e toi whai e whafo i nā lango i nā le tupo e ne whawhitau. Awe la tō i to tonu e whalai e lako pankeke ma kirikiro ai le camera ki reira la whai kongo ma ke ki faulea. Ina i au ana i toi tūlai mai se mea whapea. Au whafo. E le tatau unto tu e wheleu tatou vai ni le risk mo le lamati o meia. E ai o loo whaasolo le taranonga e taunga tua risiol a toa le ka paka nei tua. Whaatulanga me tuai pasi, whaatulanga ina ia le ngata ina matango fia tatou maketi. Ai le leil tatou pa stop. Ia, mori le ngang whafteitele. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Affordable Funeral Services. Le whalemali wa tama whanau Samoa i tu tono au kilani ni usila nei mo oe malou ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia whaafso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea ilo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa avenga, mo toe sauninga o le pele ia te oe.
Faʻasoa nei loa matangi a mosa i le numera o tasi, valu noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu Pasifika. Whapea so o seata po o designs, e atangi ai lo lato soifua matanga o fie, ma le au lelei. Faʻasoa iloa le olua tasi, valu noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Ia toi whawhile atu le tali umai o le porokalame I na ua mai amalo longa mai se o le whaatala tala noanga ma le teimi o le fionga le lipa le mia. Ia ma le autustala I Samoa ina ua tātonu le itulai ono I le teimi a tātou New Zealand o le teimi fole na Samoa. Ia pe ana whai atu a tala whiaunga ma whtau I le lei ma le teimi o le tātou porokalame. Ia kau ki kolosi foi. Na ia au mai ala foi ia le tama felesi. Ia po le fresh, ia po le breaking, ia po le alava to inga latest update. Ia le sa tau whaafunga mai ai I le fionga le lipan mea. Le atau whawhira ia tu hana I lungo le tātou porokalame o whtau I foi la ma le tātou Media Watch. I le revanga o le fiafi maro se whomanuia. Maro lavle soifua siata male ataua. Happy Monday. It's good to be back for Media Watch. Yeah, I don't get your initial or tattoo updates. So far, your thoughts are le overall summary o le whatatalanoa ngā le whionga le pan mia ia misi whoro tustala. Mangaya. I think you always love ka ke look forward ni I saunga ngā pan mia langa. O paulo ka kai mamau langa ba I no me umala. O pan mia piko si leanga mamau langa ba I me uma. So, por ako nga whakaronga, e ia kai me e sau langa whakarangkofa, e mwhainka ko ki tiro fo ilan mamau le ka makeso e kia ura ia o le manga ia whakaronga, pesidi wa sang whiorolo, o ke mga fo ile ki pesidi fo ile inga ia ka kara lai ki kua, kara lai ki kua whingalo le palmia. Malo mana ia fingalo le ataua fa malo atu lau tustala ia ke wo ko be mai ai matele mo fa malo atu fa te atu on o le improvement tu langa o la e e fa ia tu tonu sanga inga male fionga le pale mia malo fa tai e tu puar fa tu le tolu longo ai o le tatu ngaluenga fa tasi ave esere tato felautoa ia ve esere fetuia I pe o le sivaenga le o le vai atua mo le o le ia mo misi mai ngam kipi a mo le o le rima mo le vai oki ale winga la utala fa tele ia la jo o lo tau mo fa yatu ia fa tai le o misi a ia le suyo le TV1 si le fia fo ia le tamaita ia ditri fane ia wakile fu fisiri ia oi fu ia fisiri ioi e no fiar tanga tala tele la na la ta pena ana notes ma me fa pena ia la fu ia tu ia fa te fu inisio to tele ale to o misi fu ame wale o kur vaenga o fa pesi o ku ngai si pesi ai tau tele io amana ia fu ia vaenga le ua ole tele fisili ana nei ana ma dia ia
o le tele ofisili ana nei ele ofisili mata upu ia na saunoa mai ai le fionga di panmia ke roa au kango e fua mai mata upu e fa pe lima ia sa saunoa le fionga di panmia ngar kasi ale ofisili na ulu mata upu tasi na ofisili le na ofisili anga i le loya city ele to finga maunga precious jang au si mo ofisili ele oni mata upu le sa au mai le panmia na nei pe o vaenga le masisinga ko fisili le lima se laule a shareholders o le valele ya ele se singo fisili tu langar fa ma virus tusi sili ya ma vaenga uma fa pena au tele ofisili ya ole ai fa o pel fisili le ma tutu le mata ya nei fisili ya fa sal le anga pate mana ya la le so ngole mai ngo fa sal le anga le na ma ya nei ya ale to ya le la wa tato tutu mata ila le o mai le tu malo le la o mai pe fa pe o le ua ta ua le sui o le TV1 o le salato ia i le felo inga le tu malo malato te e na i le ave o le fionga ia mangele se ka te fai matai te fono fa vai ma fa pe mai le la tu tala le la o mai asia le fionga le pa mi sa valia fa la ko ma fa sala tu tala so mana ia sina mata o pula tu mata ya a foi wa kamere pa mi le le abango foi karo fa la ko piko la o malo la ko ya mana yo foi mic le mic se deve passear mana ia mic mic se o ko ki le me ko la o le introducing o la ko pa fa se la ko kala langa ke lo sa mo lo ke lo po ile a fer tv o mai a per fa salo o ka pa pe o t3 o le tv1 o le ngaruenga tonu a le press al tangata le e fa ia media malo ai sila foi le atu fa tal no nga ya tulu fa funei America New Zealand Australia per kangia de ka ke va vai pe e tele ai na to fisili mai e tu tangata introduce o Tom from I am Tom from CNN from Fox e ka kaunga introduce fa pe nga oi langa e le osira fia el pale mia po ai con war melalia le wa koi e le ropo isi kanga isa fai mai ngi fake page e ka pa bia ka ko le fa fu wa ki lo ka o le shu mi no wo lo mala ko ka yoi awa sila le ata ngale pa wa le TV wo sira fia uma ia sita mo fai ngasia to fia titu fa nene ia wo lo uma ia sta mo ngana sa vea mai le entertainment TV so fa ya malangi to lo ya ele tau fa ilo inga le ya de fo ya tamaita ipo le tamali ya langi kere soma ya fo le prestino le George mai na le talamoa a nga isi ngai mafinga ya nga yang e ke kausir firme ya TV o mai ne ke lo pomba le US English ya ka kong kasi mala le suya wa pe tele lo hana do you can recognize any of those mana ia la le avio le sita fa manatu le introduce yourself introduce yourself o Cinderella mai le NUS TV o Caroline mai o Fiji Times o Shaolin mai o Rachel mai Mauro mai le fake news o Thomas mai le ila mutu sam mai le toa ma ora pi e lo posa fa ye toa ma ora pi e mau ki ora sa fa ta o ta si nei vai nga o tauna mai luma wa ta tauna ia vai la ia o le ala sa ke le nga sa fa ye Larry le kau kere iloa o fe lo kwa pa pe pa mi si sa o ba ya su ile o ile mi le ke walanga nano fa yatu e fa ta la fonga e le ro pore sa fa ye mai sika nga le nga fake pages walanga e sa ole upule o te vai so ya i lunga mo fake pages tau faleanga e lau te fa nga le ngole ale ala o maua mai i le liki ile kako audio le liki foi le o le ye le tangata tu stala o langa ke fa nga le ngornga foi le fa ngo ai tu no le fionga le panmia ai la ye le mele le ka fa ko
E ropo sa whai masket I o are. Hana, what have we got? Tatou continue mai ai I le media conference I Samoa. So our first article for today is called We Also Believe in One God. Muslim and Baha'i respond to religious restrictions. And this one was from the Samoa Observer, published on the 18th of January. So just a brief summary. The leader of Samoa's Muslim community, Hussam Al-Din Stanley, has expressed strong opposition to Prime Minister's proposal to restrict religious practice to faiths founded on God. Stanley says the proposal raises serious concerns for Muslims who firmly believe in one God and should not be prevented from practicing their faith. He emphasized freedom of religion and warned that the community fears the proposal could become law, though Muslims would continue practicing privately if necessary. Stanley also highlighted Islam's 30-year presence in Samoa and the community's past experience of public resistance. In contrast, the Baha'i faith has responded with cautious support, and they're speaking for the Baha'i community. They said that the faith is firmly founded on belief in one God and views the proposal as aligned with its spiritual principles. She said the Baha'i faith is not concerned by the proposal, stressing teachings on the oneness of God, religion, and humanity, as well as respect for individual freedom of belief. Also noted that their community's long-standing contributions to Samoa society through educational and unifying activities. So the Prime Minister has stated that the proposal is intended to address concerns about religious extremism and violence. Mana ia, o le mataupu le, se rofi fiu te faʻasoa e ui o se mataupu e maale alele I ataua. Au te ilo le tatou sauwhainga le am se so tatou e le lotu, e le isa na lotu kerisiano mtula whapena. Ai, e roke aka, e le vang uwha ku, i atoa ale ula maitoa whamai o yo Larry ma. Eke aka di o le, o keri fo isi keimi whamai o toa. So, o vai aku fo iari o whai mai au mai o toa ari. Ia ka ke o mea ia toa. Ia so katoa kasia, so katoa kasia, di se be pole fua. Ai whaftai, o le mata upu le ua au mai lunga e hana. O se mata upu e taua le whaasoa ai. Mai, o le anganga fo, i whaasoa sao i la mona manatu. O le aso whina ngalo le ataua, i le whina ngalo fo i o lea fo i usoa lotu i lana tari tonunga Musalemi. Le atoa bifo nuar tatou whamuremole i alena. Se menga so finga ngalo wa o tulau o le tangata matua wa lava fo I lo si la fia. Muslim or Muslim or however we E makua kun Muslim wa. Le so finga ngalo I le to inga tali tonunga le to inga e tau ona practice Samoa le to inga. O si mo ke sa mo ko ke le ngai muslimi Samoa le ka so inga lunga kan Samoa. O si mo sa ko ke le ai ia inkia. O sa wa ko sa inga ia wala ngai la ko mela va ko a fisili kele la vai sa me wa renke wa makanga nga ponga I fo lunga mafanga o fo kele la muslimi I Kongo Samoa. Now I don't have a problem with le ka po I la ko wa fali. Ka ko ki nge ka wa kele le fa mai o le Middle East. Ma papa po mu ia fa nge ma me ko ponge o fesa wa sa mo la muslimi. La le ese mao le vangele le ave le ola muslimi e fangange mo le lako kapoinga maka ko ngi kelsiango o ke ola ke le manga ba ya ku o sa mo e lang me langa fo ela ko kar kong ele kar fe ngai merka kong melor ke no ko lu melor fa pe ki le ola ki ke le ka ko ki le nge ke lo me ngai ku pu mo ele kala fe ngai ai ke le ke ela le la ko kai fa langa ia lo ku ko longa fani ele se mele ele ka ko fa salala menga ai on mele ka po le o fa ni fa le sa ma fa ye menga mo fa ifo le mosque le fa le mosque yo ma va tu e tanga ba ku sa mo ma ka ka ko ka le ke le fo mele pe e ba ku ka ko ke le e ka ke le lo mele fa ka ro lo manga I ko fa ka la e len ka e lo ke fa kusainga Yesu ma Muhammad ia Muhammad la kamai a le o ka kongo fa Muhammad la Quran le o ia ke musa ke alu le loko ngame pa wan be
o la konge le kupu ai le bevesi ma le fasio kangaka ma papapomu ma mela kupu mai o Israel no meia o kangaka muslim. What do you think, Hannah? Yes, a lot of the conversations that I've been seeing right now have been about whether Muslim faith is bad, if it's good, if this is regressive for Samoa. But I also like to reflect on China's experience. So China's experience during the Taiping Wars. And during that time, there was, it was founded by Hong Xiuquan, and he started the Taiping Heavenly Kingdom. He claimed himself as Jesus' younger brother. So many missionaries rejected his teachings, and they said that, you know, he was blurring Christianity with his own beliefs. But this happened in the 1850s, and it killed over 28 million people. So China, from that experience, they ended up banning Christianity as a whole because they were traumatized from it. But this is not to shame Christianity as a whole. This was one person who weaponized faith, and it caused, you know, mass destruction, and it was so bad it got to a point. So I like to look at this from a political leadership point of view, and for me it's just a protection, and Lauli Ale Maliatua is kind of being cautious of, especially with the shootings that have happened in Bondi, and just creating precautions around that. But the Council of Churches, they're meeting to talk about it. The conversations are open, but I think a lot of the discourse on social media right now is too many opinions, people making things that it's not. It's really just trying to protect Samoa, and that's what the government is for. They're meant to protect their people. Also, one of the biggest regrets from China was that they didn't intervene earlier with what had happened during that war. So I like to see it from that point of view. Malo fa dai. O we fa ngofia la dai. Ale ka po ile ko se ese. Malona lo Yesu ke risole na maliu fa lava au motongi o le ina tanto. Malanga pa ia ole o fai mo tatou fisosuan sili. Ile ia la se mea la le fuang kako kari inga. Aua ne ingalo. O re kako fa vai. Lai pipi iai upu makamaka kikeli. E fa vai i le atua Samoa. O isia kungu e se ar fai ngola ko fu i fa vai. But awa lava ne ingalo ya kako. Ele o ia se mea o sau kako fa vai e ongo. Yes, e kau ke sa oloko ai kako kapua inga. Ai ile taritonunga ia fa kerisiango le kau ki. Ole pahai. E se mailo o manatua. Pahai wa leva ngai Samoa. Wa leva ngai Samoa le pahai. Ele i fa ku fa la velave le pahai. Sa awai le pahai savari ke mangko fo ia o le kiki. E kai mi ka ki savari au ka for au savari a re kalesia pahai e supporti me ale malo e lango wa uma me le ya I cannot record le ya tawa penga yese kai mi nga kau yaingi ni vesi vesinga se pahai mangisi o kalesia. O me le uma fo sa fa pahai. Ai ma se me fa pena. A ole tala ya le avatusa. Ma lu fo pe le fie mai le fie mai fo o kere po le ya pe le fie o ele ke longo inga musalemi. Eoi. Ele a faina ia lo le tonu walanga istanga ta ele kari kongu waia decided ele kari kongu se akua le loku ai kari kongu isi ona mea la vartanga taia. Alanga ole ka o ke kalangoa. Mo le aku o Samoa. Ke lo fa fkenga. Fa fekai o ko fia ma filifilia ele akua se pale mia ma ka ile akua. Ma kari kongu mongi ile akua ko kasi le ka o ke kari kongu mai le o kirisia. Vai foi lá oer kai mile o fakula I mele la au del male tole ataua mahana. Wa fakula I mai in such a time where there's so much opinion and so much lango iru faka o ia kala kuspa ia le ataua o aso muri. O le ako akele ai kanga kai o mai o kupu kele le poko mare malama. O faali ia mare manga ko kanga kai ia makulanga. Lai ka kia pea musalemi o ia la ko ia malako ele a fainga fo yes a mo fiule a taua a faianga e sau o feelinga convert mai musalemi a faile what decided ke fo isa moa o sairinga manguia pole alava faia lo fale vai se kuri mangu lo fale faia nga o fufuanga a o se opu le tulanga le o le faaku o se ekalesia musalemi sa moa makua io kasira ngame makua ku vai luar ka ko porkala ke
aua nge yo kako aua nge yo kako faia sesi akua ese bakako kalkongu ye kako kaka kirisiamo ya nga sa nga le a fionga le tu aua nge yo ko faia po oia bo kasikai bo ka fai kau for koran ya koran o fai kau ye ma me uma ala ku lo boka ua la ko tua mala tu tunu ele karikongu o Yesu o se e karikongu fa mai o nga se perfeka ko sa Mohammed ia fa me tu sa ma alo ngala la tafam talanga ele kakau e la ngonga fo le fa ngonga ia ki o ele pe a fai ki kaula mua la ngolango ngi ko nga loku e fa ko ku Samoa io e ya mo fa so nga ia ka ke vakule a to base vanga ke pa wa le ko ke ka ko Samoa sa me le fa ka ko kan fa li ko ke fa ke sia ko lenga ko fa li mo wa le ko ke fa li ke sia ngo ma o fa ke sia ngo a ko ke le mo sulimu ke sia ngo mo li ke sia ngo mara ko ma ma le ko a wa me ngai mo fo ringa mo o le ko le ko me la ko so me la ko ka mi li fa nga mo Mohammed Shalom Mohammed su ya ko po kala mo le we ba ngale ale ka ko so me la ko li fa nga ya Mohammed nga ko wa ya jaula ya matua ia ulang o lango sua fatas ma le fina ngalo le fionga le par mia ma o le fautuanga ma le ngani le mo tatou Samoa ka ko kanga ka ke makaka o wangi ngalo e ye le vaenga o fionga le tua ka uma ia yo le ku fua o le tua fua vai la ka ko inge ike le ke karangor ka ko ku fa kai pengo fa cuz la uli bo never allow that no iyo malanga administration fa fe kaila o le isi ka ko kai ka he's a god fearing man ai wangi ngalo langa le ka ukus ba ia o le tua le ku fua ia ma fau le or kanga kai wingor ka ka fua o mo ka le fia yes ake mo ka fa refresh no ma fa i fa ka ko spa i whatever ke mo ko ka foi ngo foi so mo ngala ko ma nga ko ngo fo me ka ngu ese le nga ngo fo ko Israel fa kanga e so mo ngala ka po yo la ko wa ko la me ku nga le nga mo ka veng po fa nga ma ro so mo ngala ko wa la so mo nga anga ko ngo fo ia ba ngu ese e ka po yo la ko wa ko Israel na la me ku pule le te tauna ka ko la winga lo la ba nga le fa mele same thing to fa voilo ma fau le tala anga o le fa ele ngalo ai lo tole fa metalanga le fionga sunga le apostolo William Mafoi le fa ofa correct me le worship center I think it's offer of Valeria ma cosa so mo offer as a Valeria lenga fa ia lo le crusade foi le ia pia ile paka lena to tulia ia masisi ia li mo le fionga le pale mia ia to filau eti arsan e ile ngole tama loa ke loe au mai lunga i sesi o to ia le worship center ma e moni mawina le yo le moni o tala le ana fa ma wala lo ai ko akuli ai le pale mia sisi io ngadima ia foi le tu langa o Samoa wakau wakau sala ese mai wasau wei ko sa o le ku io ia lena o le wingo la tala o ka ko o le ku ua o dedicate me uma i le ku pa uma me tatou te fai we have been set apart o dedicate ka ko mo le ku mo longa finga ngana io ia la foi nga le nga ave ai nga i fai fe au e ko kongi tax ia ai finga u foi fa nga malo awa awa le ai e ui fo ia e ka ke le fa msingo o tangata fo i so i fu ai o la to fa iva mo la to ngalo ngai le fa ngofi ia ai so mai la ka ko mangi me e wa ka si le me su ia mo ngo sa o wa ko sa era ko sia ka ai ke sa wa Mohammed wa so fa o Mohammed Hussein e wa o pe so fa ben na jeli no fa nga e ia ai ase yo foi lá nga fika ia wa to vai me le 9/11 man nei me fa pene ka mo ga ia ele kai
ele kai a ko se fiangi ku la e papa ngai me fa penge ya ka ko kaulanga ya pia ya ona uma ato hala ia le ya so in other words tatou la lango fa tasi le fina ngalo le taita i le tunu u ma fainga malo mo le manu ia wi lu mo sio tatou tunu e fa malu lu ma le sila me ale ngo le fifia e o mai e kava mai folinga ei ma tuata mai ta ele lo ko po ai e kava le nga e o mai la kava folinga kava makingo no this is a real true real talk le fa ko ke de fa ko si e kelo ka ke kau fefe maka kau ri wa ka ke Europa a me la fai ko kong e o le sila me le wa ko sila ku ai sa fa so a ko sa mo Saolia. No, o e mo mele do ngoro tang. Ele kau makke fo ilo ifo nganga kai le Musalemi. Ai fo ke keu fa pe ai ki divai isa. No. Mama ila ko ia me I me fai e kau ke kaka la lo fe ko. Ya. Ka ko ka pe ngala ia. Po le ale le kulanga ko Yes, I think it was Barry Smith. Barry Smith ele ngor ka malonga ngala ku sa mo fai le crusade nga. Anyways, yes, Hannah. Next article? Awesome. The next article is by Talamore Media. Taxi owner hails police efforts to stamp out illegal drug problem. Fa'avela Fa'amaite, founder and owner of Apia taxi company, City Cabs at Taufusi, has voiced strong support for government and police efforts to combat illegal drugs, particularly to protect young people and school children. He welcomed the government's plan to reduce the drug problem affecting Samoa youth, including young women and girls. Police have identified taxis as being used to distribute illegal drugs, and the Prime Minister and Minister of Police warned the taxi companies could be shut down if found involved. Fa'amaite argued that responsibility should rest with individual taxi drivers or anyone using vehicle for drug dealing, not with the business owners unless they are directly involved. He said licenses should only be revoked if owners are proven complicit. He stressed that law-abiding taxi businesses should not be punished for the actions of a few drivers and called for strict rules banning drug use and illegal activities by drivers, along with active oversight by owners. Police are considering random drug testing for taxi drivers following intelligence reports linking taxis to drug deliveries. Just corrections on the notes. Last note, yes, it's Bill Zabriskie. That's the name ole whaivangidia le wotoman tuasata William Mafoi. Thank you very much. It's Bill Zabriskie. That's the one. Okay, back to yes, that's the one, Bill Zabriskie. Thank you very much. So back to le tulanga le na tawa fea mai le saunoanga le fa ale fionga le pale miana nei le article le wa I think that's global yeah, global news, credits for the global news. Sorry, that's Talamore Media. Sorry, correction, Talamore Media. Talamore credits le to article ele o fa apeo fo bon me foi le a ka udo taxi se I wo punga uma mai fa taxi ma kuranga fa penga fa taxi e mana tu me foi tato se enganga le fiki le skanga kaya wala I lo la mama le ato Saolia. eu kako the only reason e ke le ki nga se me fa yaku pe ai like lo la ke se ki ai fa yaku nga ke la via ya vai no fiki soro Pisa lo ia lo ke lo se e lo ngofia la wa ka fiki ku se fa pe ngar fa ngosio ka kwa mi e lo ngofia wa ka fiki mai mi ngoi solo e lo ngovinga wa la vea o la sa o e kong wala la fa ka wi fa ngor kana ai ya le ave taxi ma le fa le taxi la ko wia e la lo ai sekia now e la le si mai ngole ole valla le mta upula le atu pe na mai hana o le ye le fufu nga foi le a mau lo se ave taxi lo no winga e o afia o mai ma le senior stand stand taxi e ale la fa ali finga lo stasi fo yo tamadi ia e ana le business fo bi fa le fer nga mea la veo taxi ole ku le yo le ave taxi ai se ia fo pe o fa sala fo le taxi stand. What do you think? Ole le yo merga amaka fo ki kilo la ko mo truck tester la ave taxi wala nga fa ngaila ia le taxi stand pe fa yo la ole fo nga mo masalo mia mo kaulo ai se me o fa ia
kele ka ka nga mai la ko tax mai taxi stand so la afia ia ka ke musu va ko nga me power ka power ba ke roinga because kele la mai ia fingaro ka nga taxi stand ko nga mako e mo ia sa solo isi me ai pe o le kele la me ke fe me sa o ko nga mako nga ana ka ka risi la ka risi ya ngol lisi nga wa ve le ai ke ala ia e fea ko e anfea ai ka unga fai e honga e taxi stand se la ko foi me maru pui ai ia taxi la e fa nga la ko wala nga o le ka mo ako pe fa nga taxi fai kuri ele mea mana tua ya o ya o la e mana ia foi fa ari touch finger so what do you think Hannah in terms of it shall we penalize the whole taxi stand in terms of one drivers doing illegal businesses? Yeah, I think the Prime Minister's stance on on how harsh he's going to be on drugs has been very clear from the beginning. He's not going to be light, but it'll be shocking to me if the business owner isn't aware that some of his taxi are not selling. Yeah. So for me, it comes down to process, and if they find they have evidence, but. Personally, I think it should be shut down. Ai ole mana ia foi lan vanga le wala ngai le fa pe nga nga mau le eve taxi o ku ro fa sara ro e fa ya so nga wili. Yes. Yeah. E subject o ma me o mane so nga wili. Awa a su e ku la ole ku le eve taxi ai su e ku le raid ku le a le stand so o ma kwa nga ka kala i ka kala ia ai ko so ku ngale a. Ma ko mo lo. Yeah. Ole ngo fo mai le ona. Now e ia le vaenga mali ina ua vatula usau sailinga ona initial update mai le i tono mtanga ko leo ai na o mawai se fa matalanga matautia ina ua toi loka mai se tasi oli la ua toi tafia nei le nga sau fo lunga la ko waka ole uso lea o lai saingi mkanga ruenga o leo mai nisi fo i o molianga e SMI ole la nga saingi ai ai ile na vaenga o le sa la velo na ingoa se tasi o so fa inga o le ile warrant of arrest o le mela butu lai mai sa mo langa makaukia e nano fa tu te fia fa ya tu vanga le e makaukia ia o le meu tu o le ile na warrant of arrest ai o so fa iso o kwele o le mesa ye le maua sa no la ia e sa o saingi o le saunga nga saingi nga maua i lo mapu e lo le ai fa matalanga mai tono le tanga ruenga e waku le uso le makua le anga fai are over i le isa matua tau fia lo masu e lo mana tanga ma watu ma leo e search le ta vale le na sawai ai o lo ye se tama ma se teine i do tono le ta vale so e aku marka vale o ka le isa mar pai pai ula snow le mea ia tala e watu fa faingo fi loka mai i lo fo i malesi la vaenga le ilista mai tai malesi ri inga loka fa kasi mai male ali ile la ko saingi now imagine this or winga le na le no mana au te fa so ile mata upule la le fa ilo atulo na swafa le ya tawa mahana wa makwa fa ka alonga i vaile le popole o tangata nei official le o le o ko kongo le loko a pakare ka pakka a leo ai kumu ka vale ai sama paipa ko e waku e ovale le angfaya olmo kwa ula la how many times nga faya ye de ka ngaka le melia il komisinga malanga au vaenga lenga ke aku ngai e fa afia fo inga fai meia ole me mta tia le tu langa le ile mta upule fa fetaya le wo to fa fonga manino e a o fa mata tala wi ili mai le fionga pale mia le tu langa le anga wa ye ka o lo fa no noanga straight up pala tala le fa ya tu le ya taua pe no fa me se vo ya o tau sala ya hana ai ese kanga ka ese ro fa ngoa il maka upule ku lo wa pe a fa o ki ko ya fia o le sa fai ma mingiska o leo ko nga ya and you know why o kangi kai mi ai le var fo nga va ale sa u nga ko ki si de fia the first 3 years o langa pa inga le sa regular mai lungo Tautai A'e o le fesilia le o ke fesilia le pokia mai ku langa e sai Samoa o le
sa warkala siata ele ni fa moniang siata ele ni fa moniang ona mia ele o yese fa polenga remember one of his interview I had fai mai ele o yese fa polenga o sa mo ele mea o ko sila sa mo ye ko inga fa makalanga e forwardinga mai mua a fai o ngake i loa masira fia ai musu e karango ai lua e forwardinga mai e makua au nga piu ma se ka mo fai esu ese mea saole o tau va aila ya sa me o tau sila la ele mele o fai e o felelei e o ova e le kea they are making a mockery i the kako system menga o fe o ma mu fa afi le ka pure ngo le ke o komisinga nga ye ma miskado le nga ye ya le fe fa fa wa e de ko nga ngo ya so se taimi e ka o va ko fisi o fa foi o ka le fisi le wa foi nga fa ko ka serkali se taile se fa ma ningo na me ele se ele o se fa ma monga wa ele o se fa ma monga ele ya foi em kanga runga lolo ele ya foi o si va nga ele ya un kanga runga lolo ai pau me le ka u mafai o le ya ma su o me va ko ka ko u ka pisa e feika pe a ma to pisa ku mengi they're trying to silence us they're trying to silence me me le nga su ele su ngai o te longa foi le atua o me ia le ala inga fai morianga ia le ke vai aku le po ala ko me ka fa le nga o fai malongo fa sanga mai ke just to shut me down ai me se ka ko e fei ka langa foi o le la ka ko fe ka ngo fisa o ele makor mai va ku fa fonga de tunu le la ta tu fita ngo fisa o ele fa ko media le la nga makua i fei ka lava ka fiki solo e su e se avangoa e avaku e koso whakaka ko ia ue roka so that I will forever not talk about this. Sa o le leila o le mea whangai le inga ia la uri ngō i parmia ngō ave e parmia le mkanga runga lolo wa welo le leila le mele la kupu le la sawela ia il parmia mkwa langa i lunga vaenga le mele o le mea sa manga kangu o wangi ilo le wa langa i lunga parmia me ko alo pasi se whamai o conflict of interest o le o whamai wala nga whai parmia mele o kaunga o langa morianga me whapenga le ai o le mele inga ngai ku le epa mo li mongi ma le chapipi o le mumuso sa o parmia langa i lunga mele le wa langa kaimingi ko i ki a mango i lunga mai se fai pule ko ki a mango i lunga se ngos fai pule o tau sila maua mai nei wha mau ngā nanei wo oi whanau wa whai whiau le a tau e sila wa uma walawe vea whai a onga a o whai a onga kusa o maa kua ronga lua ia o ngi o kou walo mangi a mako whangau e o ese loa markai ao ma o lua maa kua mo ia so vai so o na matua lo lei whai a onga a o kou whaafonga ku mo kou sisila ku Samoa i ka ngaka ia e awhia mai le kuleinga ele awhia le kulou makanga ruenga au kikele a o le upu e masangia ile a kungu o le lango make kasi nga ke whaaleanga inga le suahu akoa a whaia o whaia o ngā po o ilava o whaia o ngā le o saule i ngoi lunga o le winga lalta o koe malu e ale a venga o ngei whangau ngia o ngā ia malu le wa le iwa kausaka sublima kausanga so iwa kausanga a whai o lai whai e mākua ia wai whai musi ka me ki lalo mo le iwa kausaka o le saililinga manatua mai o ki whawhakaia i le tua i longa ngare le atua manatua mai le investigation le na mai le result ya ta ua 2 days I think 2 days before the election le na ta avatua anga ka koe ka fia locations le lisi o taxi stands o le lisi o le au whai pisingisi o lisi o ngofuanga i aku waisa vai trade ai le aisa o ngō kangaka o whai pisingisi lai o ha lava te lona le fani le ave roi leo we decided nga ka o ko fa penga o makua i le anga a ko ka ko Samoa i isa ke lo ama filosofia ko ka e o ma ko ma ke ko ka i o ko ku no ngai leo ave sa o isingo fuanga ra ku le
according le suʻesuʻega lea Malekele lai sa vai. yes o kile i surprise le maua mai o me sa vai ma ko i kekele ya ma ko i kekele ya ai fa ka malo nga yo ku senta uma ia distributing nga o mai nga ia ka nga kai le sa vai piki wa leva nga va kursu su enga le ia fia me I turn a blind eye leva nga ave ia fa walo ele hango ia wa le lolo el private investigator po fela tongi mai lo dungo tautai ia mai la nga nga va ku sing ka mai forsanga len ka va ku ke mangkua fa vitai ai loko walanga ngo mo fa fatala fa vitai tasi na por kala me na ta faia na to suwi ai le tele o mafau ngor ko kele makari kongo mfa pe okay se ka ko lai paro kar fast pe mo ila le poki ale wo ko fia nga wei ko ki se la e over mar se la u le fai un masinga e over mar se la ke lo e sau ya fe puari wo se la wo fa piko se me ave ia ile va nga e ano ai a o me a fa walo nga fai kulo fa walo pe a fai ma ke ka o ro suafa mo ke ka le ka o le fe siringia lo le lo mai o se me kai mile ma lo fai mai ele ai ni fa maungianga ele ai ni fa ma anga vakule yo to vai la ia ile o le tulanga ave taxi ele popular kanga kalesa o langa operations ma o te yo fo ile ya taua I agree that there are some owners that they are genuinely do not know that some of their drivers do deliver the meth. Yes. E ia ngai pule yo o stand lesa o fo ila ko. E lo ke le o mana malama. Ai wa ka fo inga e discerning. E mai ele tua le spirit of discernment. E ka kaunga e discern, e ka kaunga e suspicious. Pole ale me ai. E fia wa ipo ma o la po. Wa ka singa me ke firifiria. O lau ave taxi e whaiko o rua marwhanga au e fia ia e aro e wharikiu kerpo o ka wai ngai mawhawhawha pe why does he want to take the night shift always mai le ngi ko so le o taxi ngai fa moso mau ni lai le le ka mo mau ele aka hana mau ole aka hana le wale ngo waka wa ia ro man masalonga ya le ai ake ro fa maka ole ase me e ferwa i poima fu ila nga ro ho le part time security kusa mau le o nga kai fale fo le town area nga ke maka ia mele fa ila o taxi nga ke maka ia lau aisa ia unga la ka ngalu me fa penga le kire nga nga maula ia ai a mau ai la se nga ro le mau kusa no se no ka la kiliba le kuria e ke ro la e me ro ro ma fa ai longa ngai lo le uso ke pua ala wa nga ke a ma video ko e fa mai asi ke so se va ku ke pua asi ai nga le nga video mai ngai loa ai longa ro e mau le ro po ngisi ke wa ke me Keke meth. That's what it's called, keke meth. Yep. Keke meth. Yeah. Yeah, ma me o la fo nga la disi me. Fish and meth. Yeah, e ma tautia. E ma fuana ole winga le na tafai atu. Fa fetai ya loto le ngai ole pale mia. Ko akere siang fa nga kurowa ngayo ngalo. Yeah. Ai la se piko sili nga kaula mua nga popole le melia. Le ngai le nga kai ya lo fa o sungat pan mi le fionga li pan mi ai young grandchildren. A fa yo le ua ka ko va ya kuidi poki wo karango mai sa mua young as 9 years old. Oh. O ka ko vai ka ko. E se le vai nga le o yesio tato wo tunu. Ya, a tato wa ia vitex leo ya le to fa fonga tu le tu langa o ia le tato se tato komesina le ai ele fa ngofi el feelinga ele fa ngofi ya ai tato tu fo ile tu ai o ai se o le a sa wo tai ya teleso na lotu
Yeah, is si vanga te rohana. Nope. That's all of our articles for today. Do you know one of the things ngo pikia mai ana nei sa no ngare fio ngali pan mi tele lo ya o pesa lo pikinga. Ole fisiri lenga va kus fun milion nga foi le sa faka. Yeah. Ai sa wa sa nganga la fio ngale li pan mi. Ngalu ai sa faka se isi akir fa se a se tasi o tina. I mean, se foi ali le manga yo fika le pan mi. Le wingo la utala. Alua kuarkinga e ko akasi. E fa se a. Ai mi ngoi mai ele pale mia sa waia a fio mai al pale mia lu e se vai de. Le wingo foi akua. O isa moa e te tau wai ono to e si la fia ma to e fafang. Ele se fa ilonga kanga ka o ko inga kai fa pe. Yeah. Mau masang ye. Fatu le winga la ta. Ke loa ana ba o tele fa pe foi la o le mention nga poi. Pa surely o ai se si kai ma se si pare mia e kuri mai se officer city. Ale to. E tu li ase officer city. Oli. Sa we alu e fa ipe sa o me e fa se ama lom ko da. Ai fa fonga na pikia. Le le yo ro fa no longo no. Por me nga ke wa kau a vela u fa fonga le ate wale le lau te tele mai o sei o le au o se uma makara i lungo na le ai te sira na mea na o mawa tu ila fa longolo pe a fe sawa na sau no fa pe ia ngo walu ai ko ai sa faka so walu se langa wo sau siki nga le a fai melang fa se ia mo lo e sa o le tina kai lenga ba vai tatou ia ku umare le afe o a sa ili ma mo kas ai alua alua sa ili le langa sau fai ai malanga fa ko fala inga le ka o va ko vai nga so sa fata masi ka kaungo ko appreciating le vai nga la na tu la i masavali e nga ke fa longo inga le wa ko re akanga kalau kele po se mafkanga e nga ke a manga ia inga fo ile halu tanga te totas ka wanga ia marisi la vai nga fa si fo tatou o le si vai nga manga ia o la ko foku mai fo ile si sufa o la foto mai fo i tuare si se furu fa ia wala nga lenga ka wa po se tu langa fa pe ele o moinga Fia la o ko me se vosi umulang kau mo ko pe la ko kau fa fo yer ko pe ki ofo ya e mo na va no le quickly highlight on ai vai nga in fa fsilia ia nisio tustala ma na fsilia ja ile fa pia fo ia ono nisio te mi pi wa ver ka ko fa por ki fo ile le fast ba HRPP la tato le fia ya isi fo fa visit a me se ko ke mo ko improve la ma na fsili to me ya ka ko ku siri le na fai le winga le loya siri congratulations maunga Precious Chang ya o le ua ia se e fa le tu mau le ua se e ia le fionga ia Precious po maunga Precious Chang ya e le no foa o le loya siri ya e tali ai le process masani ia po ai foi se ia pe uma e fa ku mawinga ia pe uma e fo ia tau fili sei your thoughts le tau so imhana ko sila pusenge kali palmia ia ke au ia o ko mali lo ko kali palmia ele fenga mengiska ko ko ke ngalo fa kasi ke le fa ku koi ka e uma ka ko ngame por ar que lo ka que ko finga ka e fa ku koi nga masa lango inga o i kaim penka o fin fam singo o fin fam singo ngat fast o fai Precious le results ele o fai la o nga o Precious fai ng fai unga e fai mai e determine mai fam singo nga lu wengar ka nga kale al fin nga wor ka kale la o maskenge fo o miro la compañía kas Hannah? Yeah, no, congratulations to Precious. What an amazing achievement. And like Leatawa said, she's showing the work. It's all out there, so she's well deserving of this role. Se lo pasene. Orvisili.
e rua ku o le ngau se lo ia maka e ofa kasiro ngo finga ngalo mar sa iding male ai le ai va ku ave se lo ia foi le nga peko solo ile ango ia mea sorry ia le na utari mandino le fionga di pale bia ai masi o le kelo ngalo ia sidi kalo fa si lo ia sidi la sa nge wala ko kele o kura fongo ia nga le malo sui kele kura fongo i fa sa ele nga ka kula fongo pan menga kula fongo fa ar kapengeka ora nga kele nga e tau yo manga mi se lo esili ma se lo ia le leise fautuanga mo pa ia AG inga ia nga lo fa kas manu ia lo tula i mai mo le dei taimi o le alu lo ma fau e le avanoa e le ngaluenga fo ia fionga ia fa masaka Samuel le dei taimi ia maua o le avangoa fa alua ala ko io e pena fat alua la ia fai le mea sidi fai le mea sao fai le mea miotona o le fautuanga foi e ave le fionga le pare mia mar fainga malo e tau ai manu le folonga se o tatou tunu manu yo faiva o ai foi lauti ma me uma fa pena ai o le keyword le na fa nga le fionga le pare mia e malu ai le malo e matua malu ai le malo ia e tūlanga o le puipuinga ma le aamu mai o isi a kungu i kako me fai e fai aku ngai ai koe so rofa mai ngā ngai fai aku ai koe kūlei mai kua vaku ai koe fai mera whamasingonga ona peye e fere e ke riso pior karan kuspai ko pinga ye lua o lo ye silima como singo le lo a fare puipui se fai puli o ke fa koe kau fa vau le koe valo na o kangaka ia la ko ke ku ua sa o the real corrupted people o kangaka ia la ke avea sa o su enga ma me fa penga sau lo ia sili taf fai de me ami o kong sau kom singo leo o makua ya se lau pese le vanga o ye vanga fai o le fono al parlamento to e tau fia tau mangai te tau fia le fono su Samoa fono su al parlamento ya mo le toi fa manu yanga i lau fionga ile fonga fitalai ya ana mo te fono Samoa ya lau sunga ia polo fitalai nga au pa au io alo te fua ya o mo pola foi ya awau faiva lau fionga fonga fitalai o mota ila so tau mai taurunga toi mal porokala me fa tai tere le matou sui o se matou i tu malo ya mo po ya mo to po heni enele fa tai tele ele i tu malo mo molia la fa malo ma la fa tai le tu malo fa tai vai singa no lua ainga tupu ainga papa a bese ainga te fai fam ainga ma vaenga ia le launga tu tasi ia le lunga mar farfa o sa taua ba tu foi su am fa vaonga ili ma vai toi fanga ia me se foi ia tatou so tatou no fa sa tanga lo le le no ia vai se foi fa polu mata pa au fa tai le to fa wa au tasi uma le tu ma lo le ia taua o ma ko de se ma ko paroka o ma ka kasi fa faingo fie me uma la foi le ko fa kasi ai ai ngo ma vaenga ma fa sa ka o le lunga ya me se foi yo tanga loa ya su a foi ma resi tu o tatou lu papa sa to a fa kasi e mo moli lo kai me ngai e ui le lave mai o kula fongo e le pole ye la fo ka penga ma ku kama mo so kaya o me ka u nga ko ka u la vai ke le fefe e fa se me ami ko fai fo no blocking na tonua o le tu lalo le lava tu si o manto tu malo le atua e ui wa ko fa kasi le ko ya se vai ngo le launga le ko vai le launga wa fa fonga le launga le lunga ku lo so fa sia ya kamo le lupe foi va ese saori ya ko nga launga nga a e ngofo umi le o ngai ke le sa fui le nga ro sa nge manga e ke masta ka e ke foi mar ko nga launga malo sia ta io launga e puer ma
O le winga o le tua lalo te avatu. O le tua lalo leo te vatua maleanganga wha maoni si o mātou tu malo vesikano. Lango iu ke whale maruai. Manto foi o matai e lua le atau asiata si o mātou nuu isa tupaitea. Whale maru. O ia mātou. Ia, i sa taua. Ia po vesikano lua. O lau ku ua lalo. Ia o tātou wha mamaluina le tō wha. Ale ahinga o māwaenga. Ma le whare wha o sa kaua. Ma le whekalenga ia le alua. O le are ko wha wau awhai kasi. O le kako usui le fo i mai koe mori. Ngare mai a koe arko. Ioi. O le tātou wha mā avenga fo i le nā. E le wha prosesi ku. Whai ngā mālo. Whai ngō fie mea uma. Le anga o le sui a lea. Pe osoa e fo i se wha ala vea vai. Ua kuleia e kuila e pamari mou. Pe vai la vau te ofo foi. Aua ne i fa tulo wala ku wala lo ku fa sa ka wa langa au kana ngo fa penga ngo fa nga mo wala sa ka wa. Aua ne i toi vai manua le to fa o le au ngani le. Aua ne i toi vai manua le to fa ai ngo ma vai nga. Ma fa le upolo. Aua ne i toi vai manua. O nga o le kau ku le ia ku ale wadi e fa por ki le nga. Aua. Aua ne tupu le mea tatou. Sa taua ma ainga. Kasi le roko, kasi le fak. A ofo e furi le maa e furi ya. Ya le foi lea. A tūlanga o le aiei tai au. Tūlanga. Ia. Ia whatau nuu mea tau nuu. Mea kongo uma. Pe umarkala Yesu nga whai ia yonge nga uwhaku yonge. Sau lau kanga papakiso. Sau ba Yesu sa papakiso. E whaku yonge se le ei kongoa e papakiso. Ang oer kaka o le alo le tua e fa mai ane kadia Yesu. Tau ina ia whaatau nuu wai mea tonu uma. A whaia o maka o kula fongo nga sui e kuila epa. Wa mea ia nga sui e kuila epa. Pe ke haru lesi pāki, pe ke kuko kasi ai ke haru loi lesi. Ina ua uma o na whaatau tō oi. Lono winga e tauna e toi fu e whelwhenga baroka. Ua ka pe ngai. Ta pe nai si o matu i tu malo. Ia, manuia o whaiva me se fo ia. Lau tō whāmo tō pua, ia mau fo i tā penanga. Ia, sa o ko inga fwile, ia nga o singa o me ia kua i ole le wharekele. Ia, e vai nga e koe me fwila ia le kongor moka fongo. Ia, iyo e. Au te role, vai nga whai una o tatou update. Se lau pasene whaptai tā pena hana. Thank you very much for your... Thank you, Anna. Thank you, everyone, for tuning in. Thank you, team. Last one, ole birthday whaiu ole sunga ia Tapuai. Tapuai whaafoi hunt. Oki ki roko i le. Whamarui atu le andonga le lima se furu tau sanga dad. Whaaftai le alofa maleanga le leo le tua. Wa ea uria mai nei tau sanga e tele. Ma tau se talo i le tua. Ia te oe, ia toe whaupopo nisi tau sanga se tele a walo tau tua i tu tono a inga ma kalesia e whasisili mō lana a fio. Alo whaanga, mai lau whanau, ai meise, lau hani pani, ui ka violei. Ei malapiki. Ioe. We love you so much, Dad. God keep you always. Happy birthday. E sa wa hani pani e mga oe mua mai ai luma. Manui ali lo wa sa soifua lau wa songa mo leoi Tapuai whaafoi hunt. Ia, tapa au mātutua o le ala taua. Ioe. Malo atu manui lo wa sa soifua. Ia le na. Ia, me se foi. Ia, toi tulu i le tua. Nisi tausanga se tele. Ia, tautua. Ia, e me se. O lau au nanga masani o le tautua o siau tō rua. Yeah, that's us. Mai ane so ngafua so le yo le kele yo le kako news maturanga tele si ma faʻasoa na fia fai ia e ono le sata to afa mau wa wale fa tala noanga ma le fionga le li pale mia ia ni si fo vaenga o lo tupu si o tatu tutu final words le ataua Oh, mo ka felo. Ana. See you next Monday. Te vera la sata siata le ataua ana ma tu fatu soifua ma ia manuia.